Mo maniama enkotote emfa emmao mesesi osisiri please obi sisi osisiri bisa sabonsam kra ne bawu ndi abrabom so obi sisi wa aya na pre so obetuma sisi woni kuro bi na yatimi akoya nimu pa saa na beye saa na beko niama beko akona nim ene efiada ne yebesi bia mane ha ye yatimi ye bibia bi efiada du sa yatimi ye bibia bi maniama ekona nim pa ntinim sero hyenon so na ne yebeba wo fie wo bia no wasom na yakon akoya nim ene fie ensem a ekoso no ano edene ensem a ekoso no ano edin pa nti yekwem akoyanim yepem akoyanim pa me pato alukota ni tuo nyame ye wadom ne nya tu sei na wanyina yie ebebo because ajamo no enya atenase ama wona keka ho nyina o matenase agese yekon akoyanim nti no enne efie ha deri butu me pato okwamsi a ho a Kevin oyata abagini seat enne no wona chinchin fidie na fuma amane yema no sa no a eyo madama no sa no a eyo madama eyipon ye bo nyankofie amoni diane na nyasem abrandi ya ata aboni di ofiri kurumu ni ofiri safo be ma kantanka no obiri pantampra no safo be mo so fa me na me kro me kokra yesi ohuri yesi wapon na so odimi nya na wo fa ho nkondi safo ebo ya chidom se niema ebegotote na yenso yatimi apem akoya nim sa pepepe na tie ne ensam edapono so ne no ani enyan na ani ahonte na wotwe ensam social media o ensam social media ntine ajamono se da bi yentu nkofo nsem bi so ntonko ne go social media no so na nkofo bi a ne mekoyi eko mo ho ankoyi no ye hane atoto mfa mom ntine ensam edapono so na no odene covid ma wani akasa covid adoma wani wakaza na wotwe mo abrante no ediaye no papa ebia na wofie ebia na adwumentu ntimi study social media no a kofi adoma betu na ntu oba na nu na ate anasa akata afura anasa wonkwa ono wa ahoɔdene anasa oni ahoɔdene a yebedi nkomo no wafidie we so ene ho kani o ware na ni be 4 years na oba no so atuna num tu achese ne no ejadam ye ka kuti oba no so na yakoye ntine ka chi obi no nka chi obi so metena se na niema enkotote emfama ye ka chi obi no metena se na niema enkotote emfama ye ko akoye ne mu pa edimi pa cho o ka chi obi a obeboa na niema akotote ede amount na yakwa kwani mukaye zo fa atenase en wo fa se fo zo atenase de ne ya didwumadie no ba ekwa sogoso ka chezo store ne ya de ba no ede etu o me afidie no onso ya onso na ono se odusi ya kire ya aduna watimi a kire bi na otunkofo akeka nkwati asemu afiaso asne ga be kasa bi na ode ne o se enze nyame atua eye kofi adomaka a chese oti asem na meka kwakuye machine wo so apagya ne ti wasi nyame atua unua ani esei wasi nyame na atua ne ka no ohini David ofiri ba bi no nso ya bunu ni no a wakotena abrochimam na oyi ofiri na oheda nim nyansa saa no onso abekasa se eye ne ya se dom ahene etimama ko yiti ase kofi adoma nwanwani ti ase na matwofo so ama ne ti ase na se o chirima nka dom ahene nku kofi adoma ntonkone kwase ya sei wabeka nkwase ya se ne yebebo awuram na no so nkomo wati bi na afi ebre no dura ye bie lines na tum ne akon akoyanim chief producer a friend Kwantabisa Isaac was here nyina nkwanta so ntwen man ne so abrabom ye de na ehwa na ejende wa body top and down se ne people teacher ye na die no just ne no ano wo shipa oba na ohunu no a wo ze ne wa fa na ho fa patrol pa sanso na assistant ye kokosechi frecha on de ye ba nyina wo ye ko ne ko no wase emene pam ye bechichi macho kokosechi no sa akwa no hanu ya mpe ba bia mfa na mfa sempama sa boy ne friend kokosechi no ehia ha no asem na no ode ne pa wo se ye pen pu masibire na niema ekotote de mai sa na eye ofosuo aboaje ni ntifosuo ono so ne onenam ha emza fe no ye di nkra and ofosuo so ne nam ha te se wo boy achi dom se niema bekotote ndi we obi aye chia no Asem Mpe Nipa panyina tenase jamono no onu na body se nso abrashi so atoso nso adeda kama je se wabɔ ne casual wear afidie ne tɔno so abe Filipa onso ebekɔ sɛ de yɛ nda no na yama na kwaba ifiri oba na afi ne oho bia ya pushi ne yatimi ako akoye ne fra foforo na foforo mfra foforo na adwumadie no ano hye na ano ede mpa kwakumba jo bibia bɔkɔ de kwaku bibia bɔkɔ so ho ye awurade ayade okay da nyame ase nyame ni ye de ne ye se du fiada se de a
ya na nyankopɔ de atwa bonsam pe wo mpe wo also free joda ebesi fiada no kwakwa mu wonsam won se etia ana won se ewa na emu nso nsam no esoso ko onye nipa nyanya ne sa awon se de pese kan nyana ne se ne so hwewi ase a na wo ka social media asem kwakwa ya na sansem nipa bebre wo ho adwenkyere wo nanso obi wa kura phone no kura wonimu to otinsem bi saa na nka onyami se opportunity se den kenne fiada ye ne nanka ye bie phone na nanka no so a kire na adwen so obi se ye obi fe obi se ye obi fe obi wuwe ye obi fe obi se ye nso ye obi areho eti wiase no ye nya adwen ye baako enu nti ya na wiase nsem se wo social media na eduru mebi kwago wutie nsem bi ya na ubu hu na wo kra ba ye de wo wiase nti nipa na ekasa yi anade na ekasa yi nti ye na ye bebo wro nti o men ko hopi na no ma bia na miensa bi na ha madwen kakra kwago za maka cho se eduru mebi wo ha obi a te radio so kasa bi eduru mebi a emma wadwen ne de ngu anya wo de emma sabi ufi asem ngu anya wo de eduru mebi a wa trance kaka wadwen wo box no check no ma bi because o man no so to abanko ade a ese ohun no ma bi a etosini wo kan ya mfa kra na why wonya medwuma e wo kwan bi so because me reading no ma bi e wo ya santimem wasa na mekan because kumasi na me ho nka o minim nko ho e na makokan wasem ne kumasi na ma reading no ma bi but na me drop ne kakra I think say nipa o mu tem no mo hwe me no they make an say enti ase e be phone line ama for the better so because me dwe no ma bi wa comment no ma bi ase ase kire ne say kwaku hu se akronfo yo mo botu ekum nipa yi am robbers yi won so obi kutaka ahwitu obi atraka ni mo okoda won bi da so obi kutaka na obi kum obi na watraka ni mo ko abia ya nche no omo fa ka ma wo eye moto munte ne pa o se kronfo ana am robber ba ko kum obi a moto no yuzu you go moto ni fast than car se nipa no woku no traka mu a baabi wo bedu a traffic eti moto eno mu di yawu e wo kure mu ba ye mpanimfo so studies ade no kwa konim so ko Nigeria no na ade moto so na car bia no ye won numbers e pia bonten mpanimfo na chechire hu se Nigeria kuro no so nti o baabi won ma state baabi won ma ma cheche ye wo car sa esepie eti car bia kodi mo ne enim se car we pie baye musasa Ghana ha ye kotra parliament ani ajesu ye one side nkwa na Ghana ye dwen ye mpanimfo odwen hwe na no abayo so no I think crofo meboa ananye crofo ya sabin prejudice okoyi ni sika nipa na utifie na onya dwuma ye beka ho asem but e de na beba se nipa wa sori ko na dwuma na wakoyi sika de ba ni mobile money box ana ni container na okwabrane akobo nutuo akuno owie watra moto so pam yawo efida dem meka na so ame me kura manfa mani ehun no kura no me hu bebe se 4 na se 5 wo mo obi a okoyi sika man ba ko ne yere o makoyi sika se baby okoyi sika na tip of free wo se wo koyi sika no obi di nkomo se nipa nso redi hu se sabi obi free bank na eba wa chechire bibi hu ena omo de je yo omu wi no mahuru atra moto so pam no moko ede ne ye mpanimfo sa de no mo ya fa ho enne na no abrantie bi zo kodai ade achiye ebiso mo tete afie wa na bro no so ena mo te se cent bi ni ade omu ko bu ni prene ne yaku no obi akoku no achechire na twitwa ne pass bi ko enche bia na ye nya bro no so minwa ba bi mo faase bi afra na Esther amakom ono so weekend samre say ya o ye adwuma efia da na okọ ni new side wona na maame asifie wo ye adwuma na dwobre na wo okọ new side banchifo bi mo ho na o makoku ni dwa wadi odi kwanya o makuno aja ni dwa no kwa de me pese me kakosi nyina na se atiefo etie me ne ahwefo ne panifo amutie se mutie Sompa pa de a edumre bi a ye ne sika no adwenya me de amaye bi o te edumre bi a de beka momfa ne ye because jata meshi atu obi but who nim de so ba beto na no kwa kumi ko ba bi na meba na manfa ka anko
na ye bro no so ana nkomodie na ade sane na tokro bi da na mefa ho na kwaku mi wura sum na meba no akwa dan bi achi o meba na obi nsu hia me yemienu nyina na fe ye gina ho obi asuro wo ye asuro wo ya mi hu se me ko no nsu nso ho ba eni ye nyina gina ho eni ye study ye ho a ana mi hu se sa nipa no kwa no wo ba no se mi ni mimi move se me hia no no nsu hu se ono nsu hu me no nsu ye hia na etwam we wo to man ntokwansi hwinsi yo usuro enne oba bia esese okana because ade sana eyasem kromo ye oba bi won makwaku ntimi mfa na meka ma na besi asem so ye oba bi won na so ye hoho na wo ba na obi ankyerɛ sa ha fa won wi oba kotom ene times bi aba kumase yes wo betom first na no mebe si frim okay o se frimu bai frim on pa bo na show ni frim ene kokọ ya na ba ya ti plan bi e ba fa bia no no mo so afa ho adwen eno ma e koso e wo ya santima mu ano se nipa ne tifie na onya adwuma e ya asem okay adwuma e ya asem se se mo ba monifo yi se dumre bi sa na dumre bi petrol filling station sanajo oka o shoto petrol ano odin sa amafo be kaya o mo de ko filling station to ye ya na akoku ni aju sika filling station ete dumre bi emo be sex ni atotum e wo Ghana ha ene no free wana asan ba ene asan ko ba homo ye mobile money so na de me pesa me kama masem ko sini se ye mpani mfo yusu motos bi de ama police fo bi motos de me ken se mo husa motos na eno mo tete so kwaku bedu ba bi na motos no be fine be 10 bi a 15 no mo nyina group ba bi dua bi ase no approach front no mo jo ma o me wagonya se na ye ni sa approach fo ba ye pese bu se sa moto no edi adwuma pa na edi ewo asantemamua na me hu ye first so konkan ya na kwa amekoma cycle wo no ade na me medi mani hwe pa no kwa amekoma cycle ubedu ade bia na motos police motos ya edwani be for na park si wo eti wo akra du ho a wonye wonko wonye sankwasa se no obedu achenzi hwesi a ene de a police fo yi edura na dwene ye pon se ya ubehwe na police fo be 10 no mu nyina timotos no mu tesumu plagiafo na huna mane edura wi obedu baby se friends aswamo baby omode omoye kwan ya omode adavete ya traffic bi bo no dua bia so ho ubedu na police fo yi be 10 15 no mu nyina parking motor no mu jemframa be pono so di wura manhia no mo jemframa eti sa motor so ye de ma police fo yi ye de mo mo se omo fansi so ofanje mframa anase de mo mo se omo fam petrol na pe no madu amentiasi o kuma fam panifo Ashanti regional minister wabafro mwadaruma tusana mono hwe ba bia sesa nkasa moto yi be ye mienu na sisi dwendwend ye ntimi ni nyina akora no ye start bibi na akronfo yi asuko no mafo yi de hian so watra moto so timi gas moto na onyatuo bi toy moto kura na de abaju sika na watra moto so no wokọ na iriafo no so bagina ho sesia na omutu fa ha o because nipa no yadan woni moto woni ka oya so ya moto no so otu ye no edwane wontimi nipa na mo ntimi trumika ensa moto ni mum ke hu ye na moto ye se ma meka prosifo moto ya chicha ma omu ya ubere na be 10 no mugu baby ube 20 no mugina baby uko baby ti se na ena na suma nkwan no de ewo bi ho asa ho opem so achi ho ubedu ho ne ya prosifo yi apaki moto su yi no mugina dua bi ho asa flower bi na esa kosoro kaka no ebi ma deda na moto ye paki wo etu wo abosi wate se akonfo na tese ya o makokum obi sesi a moto be na edi chensi wo mo eti ni nyina kwa ese obi enu okokum obi wo de ka na eko aye moto na kwa kudi ekumi kura ne se edura na joa
e moto ne pragiafo na ehuna mane e wo mo nsa no na sa nkrofo so yemu sase ya police fo mu yusu sa moto yi o mo ta chi wo mo pa no mo chi wo mo a e kwa hi ngo be bia no ma jo mu sika na no me se o ma chichi nkrofo bi se kwa de se wa yo tie yi ayi wa yo ho basaba cha cho tie yi bia na ya chi wo gina wa obi wo wa ye ni ti bato anya basaba media kro mu timeche na ya bobo botom na ya sechew he e de ya na mo pe enye nu ne hia ampa mun sechi nipa no mun che no mu che no no de mu hu no ho ene de enkoso a de ntia mu gira no e wai tu kwaku ya betima tena wo ama kronfo awisu moto e de ku ye mai aku ye memai aku ye nkrofo sa abro mu ku wa no mata moto so pam ye hu mu biam na ne moto aban de bra mo ye den aba chiche sa moto no ma mo ye den na nke hu ye kro from traffic light na se na ka be 4 and 2 3 na nke si wo na mo wote so wudu an aga jansia be se 4 na si wo wo bedu e friend say tech na nke bi si wo amoko run about na bi si wo wo ba abedi abuabo ha na bi si wo na okwaku omani nim nyansa akora no ka wutu de bia eto petrol 2 gallons sa uko bedu petrol say no ehia fa na yes around wo yes around na petrol na wo mutimi gina kwan na ho ano ma diska na yomboto ajoboto petrol no so san ye be se besre o make it ni ani na sample sifo ni mo ye ya de e konye koto se na no obai wo demo jam ba kama okoye adwuma o ya kunu ya fasika no wo mko besine ye wiwemu ya kun ya chi wo mko na wa se obi ade ya besre Ghana fo mpanimfo Ashanti regional minister wa ba nkrofo wa pa wo mo ana wo be pa wo mo no sa nnoma no moto mo fa nya adwuma o mo fa nyina no mo nya se dwa na dwa na nipa ba se fire plus for be 5 10 no makabo no mo gina sumbim no mo te pragiate moto ni en kan chiro mo se nye niam bia na echi ebi wo ha ya futuo ni niam bia na en kwasase mame obi atuka o dey pie wa mo sick bed ye nchi ade we ho you just give advice then you go your way catch them because say no man kwaku de okan eno ma bi wa yan fan tete ye eno ma bi yan fan tete ntino enye no ma bi na echese de kwaku ka no eti wo che nipa no director wa mo sick bed me ebi ato me pen police yan no so that wa mo sick bed me so bo ma me na me boy sane but ukoshia police ni bia ade ehia pa no we ni busi be sia fu no aso de ne ka aso de twan ye be sere motos no doso omfa ni djuma won nyina gina joint de kobase obi kura kuta moto na okum obi a ye hu se yes ye tu ni a ye hu se moto de so no munsu matu na mo de akire Ghana ngwa na exam robbers robo obi a abrasive kwa no omo pi na pi no amroba no nyane ewe kedi ku ye besre ojo se ye bo odi gane ye besre ye ma security no ye hu so mfaso moto ne ye de ama omo ne amfa omo sesebe omo mfanye omo ni amfa omo so mfanye omo kwa kuna nsam da fi ha den na ye bedi hu nkomo ye bo awuram na ya akwaje aboafo nkrato no aba no kwa sem 21st clinic obo aduma sa hospital we obama asiatic ayare pe baby fire the is asiatic ayare etetewa in fact bia na so sisi otoase wanantuo na lead to stroke the need ye kwanso watumilika ba 21st clinic o we hwa adabraka na bro sen isura na Sompa TV we timbacho yade bi e friends asiatic etetewo pa de a 21st clinic na obi a ekonsa ayade no nansen mote ya okopie Europe akohwe ngofo pa ofiri ho no na South Africa for se de bi entiase sere yade etete ha se Europe fo atumanya yare sa behwe ehon so kodi bosome ekodi dwumaso afi no baba beduru Ghana a mo di dwumaso wa bandu de hye na stroke aka na hedem ana se sciatica yade ne etete no bi otena kama na nto ase twetwe no na nteketo ya kire okoto wo bre ni sisi enya asem keto ampato tumidika ebra 21st clinic na omo into sayade na se ma on number 054031110540311311 so baba ebeto mo mbeboa na omamo ayare kama pa sana me koso akai obiem se Sompa TV no mo amoskane mo hunu no mongozo frɛ mrante no mo chincimpu ni ma mo skane ne ma nkotote ene obi frɛ ofamente monka osmante monka mintimi na but be yi ni mente monka 3 weeks ni ofa na yefa no makohye mse ye ho yeguso obo adwuma papa ma mrante no chincimpu ni ma ene nsu oto mframa efa po ni chim no na ne ma network ne dane na nsente mo aso yu se ye efo no ba be chincim fidie no a enye ye nkom de ye ba bibibiri
The one scanning here on Sanka Sompa TV. The Sompa TV is back again. Yada so the any dear quaso. Shana near Manania Manco Tote, and from Masabaya, with Mato of Anka. A 3 cook ups the seven countries, a cook word rudy, who could do more mistake you. A suituano, we were Janana, Bechima Bressa, we were chilling Muja neighbor, a cook, it me, sir. Bema we were so Bema, 3 minutes, your Lord Jani Mamogu, but any Yana Gunuria and any Kakakahuno, a cook Tima Bema, Bema Yemre, dear can't use the Pibinum, Nani Amanco Yimfama, we were Pusanani, was a Pusasa, a coco. Pato sayadi and why is we dear no near Pato no numbi or the capsules no numbi upon any makotote the amount or number is 0546 107 107 0546 107 107 or from Ombebuano Manchimua a chain media Kitimo Kitima Herbal Center Kitima for Boy Juma Kitima were Buaka a one within Juma. But was a fibroid into Untime and Pato Fabedan or Bebua. I won't wire the Amo Kitimas way. If you have to idea the atoso, so would you when any idea be a cacan be? I was what they have encouraging to us here. One of your bay away, no more they have never come away for no enough what Masaya, the never count. Into Kitima, a man a dance on pa, Oko Buaka, or Ginidin pa, a Buakaho, or Ginidin pa, and to medical free Kitima, doctor, Necot na or more. Kitima number near 0246 914 717 0246 914 717 no free Kitima. Obeje so amaniama akotote di amount. Top eye care clinic for so boy you see any yade de men kwatin why mistake you top eye for omo boy adwuma pa for ni yade no ko down omo na omo tene tema onipa de wani na ye o kane ho onipa woni ene ya na wo mobo pese obi bre waduane pa na ni maduane type e de abre so obi a poison aduane na wani hu no wo yire da ho pa na hu no ba bia pante wo no wa and fry yale fun tie de nsake kan no akɔhwehwɛ emwa nti me patwa maye ni fry yare ne nka won to them top eye care clinic semen kan jose to me ka be down mo se ni na start ye kusu oposa woman na so town atesisi ani hununa de yi a patwa ye ntempa no aba no ma bo ana ne ma akotote de ama Monday etu ni Saturday no omo bo adwuma pa na Monday to Friday no eye anopa no nwotwe na wakwako wie no anumere no num na wose Saturday ne de anopa no nwotwe na wawie anumere no mienu Sunday nkwanom de jo ma ho ntitumika ne ko nchen wo number is 0552 292274 0552 292274 ofroma ombejo so na niam akotote diam adusan ma me adusan ni adusan o dende adusan o ko ma me we wa didini oba besia onim ha banduru sa no eburade ne ndiase so ma me adusan se men kanje se malaria attack o ama huntimi hunu ni awonye wo ho a mpatro adusan Herbal no ubobo bia niam abekotote diam ma me asa bi hospital ndu be se o meda ho no hwe wo nko aso a ma me adusan jew ene niam ekeka ho ye ntimi modi o capsules na o memene bi so a ma be ma utimi bo adwuma wo mpam ma me adusan se fa number no ne nchiri mu chenze o mfa ma the number is 0557009825 0557009825 ofrem am yadusa obejo so na niam akotote di amount kwaku ni yedim komo bi na ya na ahomete se yeto o ma bi a friend Ghana mu na ya appointing mpanimfo bi apolisifo bi asojafo bi na adwumaso a yepeso o mudi asojafo ne apolisifo o muntumi nye na da bi ya meka se abrabo a ye bo no obi a se de wo bo wo bra no eye onyamedwuma no no nye obi a na bedi sofo ba wo police adwuma mu no o ye nyamedwuma si obi akozisi obi ko wie obi no akɔkyena be punish ne nani aba no so no wanye biem eye onyamedwuma no no na ya na nkofo bi de se atumi ni sisi nipa agi sika gu wombotom na onwura free se de na ntwie na chacha lidua anka na to no saa so na nka komfo nsem yade ya na ebiti omo pa ndi na ye ka kire omo nyina ne se omo nya adwuma pa na oman ne fa ntoma pamfura eye Dr. Amoakohene obo adwuma Asante Regional Minister obo adwuma ndi etufu ya na yetu di ama no oye youngest among all of ministers ayenye omo Asante Memu ndi ye bona man ye se omfefa futu nkakra se amva nka no na okeka ko presidency because adwene mu do said we situtu ne magana fo pe ye mu bi ye kra ni je hondi no da ye bona ba so ne aka ne se onye bibi foforo na yentimi enko ye ne gwagu said ye da bia ye na futu semu ya mfa ma na ya aboro ndi gwagu fo futu sembra na ye nkonko ye wagu ya che tiefo ne awefo na ene futu sem no ye mpe kakra ma wo mu ene de be ka bia no
send a tibia and a fabi or the fabacope, the fabo brab, because the Ghana and I realize say, no, 1 5 to 7 man come a brab on one. Now so be any sika, and no be sika, but 20 for 20 scanner finance. And now I am no matrocan. Tell for 2 7 day, and your penny uncle, and then your henanco, ubi at me to for, ubi at me to for. Well, when I'm a foot to a man, Susu young Munyansani. And a foot to a trade that's so Susu young Munyansani. Ronica Asem was too much, everything is bad. A dear Biamroson, drew maybe a yana, a saco a dear, then Yamian Pate Becans a sebe, a saco a Jimmy. Susu young Munyansa for. Fernando Yatra Sembi. Ayo penny a sabi or didn't kushia bahay. Addition apple bahay. So Baby Bodria. Asem Mpe Nipa. Ye bekan says our penino. Onsusunyan Hunyansani. A drew maybe a Nipa da Sania Wutime. Where your wife says, won't go any minyansa. Eche will be beer. So Tessa, Susuyo Hunyansani. It drew maybe a Yansan Cassa as will be one. Yet they are great to home, and send a Yansan let them. So often Yansan, and to one, and to one, Unyansa enimu. Tissuyo Hunyansani. You will nipper be brave where you fear him. You will nipper be brave where you mum. Your Mushu so Munquan in Yansa will be a Susuyo Hunyansani. It drew maybe at the old Trimon and the Wad Dream. Also, Chamo Bibi. And found Kwan and Wootrim, me and Cassana Oma, Unquan and Yansa. It do maybe a Yansa baby, 7 way than Jimmy. Susuyo Hunyansani. A dear to America, sir. You will nipper baby, I will come being cabby. When nipper baby and not drain a watcher, will be anywhere said they were cabby. Nampany for set to Cron Quagina, a drainy baku for trim. And unto Susuyo Hunyansani. A Juma wom Unqua de and Yamfa. And young Quana Wadrin Yamia and Yanasa. Yamia Mount Quan Yansa. Susuyo Hunyansani. Wahina walk home. Yet what the Henderson might do him when you're in it. Okay. I know open, so did you maybe? What eh? With him. Yes, you. Hey, okay. Well, could social media attack or TikTok near that? Okay. Oh, him here to Richard Nana, oh, my Richard as a BT. No one in your bar. The general can dance here, Poto. And also now something in the Cotopachi. As a Mao, fear no one cast and palm for the Richard. Or he be and Hunyansani. Okay. Can be in Kabi. Okay. It will maybe a Nyansa. It made than Jimmy. It Indian Guasebro. It made your how brow. And when I was a for Susuyo Hunyansani. Wow. Wahina would take room. It will maybe I want to watch Baba the Uro. I never may say, me person me say, Susu 2 minutes Nyansa, and didn't pass do. Okay. Gogwasaba make no ref. If I be that you reason himself. Ono na sembi obekan kwa nesese yefa we a hero kan obi nkabi Susuyo Hunyansani wagwa bedu mebi no unyansa na wo susu se nkwa na ni nyansa no wo bato fam o na wo pe wagefo sata na opejimi ni bi ama odi ni jimi kasa bi abeka wo de ho ba na enye because nkwa ni so nkwa na ede ana homa wo na wonim Susuyo Hunyansani Ejadie na wudi no ampa prophet na odi atoso no wodim se wabu nipa ndodo o ma me a wudi dwa wabie so wadum wa wudi dwa ne ya woton no ma akosi ntosi so ni nkruma so wada wo ma Susuyo Hunyansani e wo dwadie mu wa Susuyo anya Hunyansani a eduma bia o sika bi temehye abrawo nwene ho enemi tufo ade bia wo ye bia mpa wo pe ho nyantam eye ni mo di nipa somasi kwa na mamenka asem nkyerɛ wo sɛ obi a wo temi bia na wo bro no so ufia wotim
ye woni pa bebra ye hwe no edi ne twa nkrofo bi mpoa ba komu kohwe wodi ne nyansa wa ye nyansa dodo de nya sika dodo enu to enu so wa wie den ye boni di ka asem ofia na obi e sori ono ankasa nim se ni sika wanya fie ka obi nka bi no wa ye nyansa ne dodo e de bu obi na odi anya sika enne me ka sa asem wa che wa wanya ho wa sika kutawo na wo so wudi dwa mesre osusu ye ho nyansa ni kwa kwadu me bi hon ma nipa hwe ase nya nipa fe minim na no obi a no wo ka asem bi na asem no wo ka me famu abanam sa e de na se nipa wo ka sa ejato ba bi a nipa no ma ne o musika hye pa na nkomo na nipa ni di no asem wo ka nya se otwea munzagu mutisu mo sori a ma ye mo nyansafo mo kofa no ma e de ba prophet das no ma dobro no ne ye ne hiafo yi ene mo suma gu ye so aka se nyankopon obabo am etu ono nipa ne susu se nyame na atua san krofo ne ka ono na dwen o nyame ma dwen na sema wo ka no kwaku komu a ampeje timi to baabi na ahye wa na sto bi e wo ho eduru one gya na eda edum busa se ye di entira sai nipa no ebi a obekomu no na ni nyansa a odeti wiase no osusu yi okofom kwaguma meka sa asemu yi wo hihya akwan ni ye eduma bi a obi a wosusu se onim nyansa wako suku obi a wosusu se onim nyansa wo ye sofo obi a wosusu se onim nyansa wo ye police pani wo ye soldier pani mesraw susufu nyansa sisi nipa susu atawa sha na beka kanu awrego ene papa dan pa je matese ese da be kofi onka ho bi first we do baby na twa ni process ese process ni mabi opa na uko yani amen kan kwa chire yani aye president na kufu ado otizi na no ko parliament kura oko 6 months na we kura di otene baby onka ho e chese why ye president pen de eye dan ya but ade asade wo mu pa no unya bi enu nti di bia nipa wo bia no se na ex president new current president bitmaka jan sorry na sorry you know enti me ka kire wo bibia situation bia wo mu usuku awakọ susufa pen no obi ba office maami abiro ba office so obeje adwenkyere wo ho wo de pen ya bu no udu nyansa obiti you want go school da yisu agene no aba papa we are professor wo we are professor kwa ku make sure pen pa nipa di bu nipa ya wo kofi a ne wasa koka se ne nyansa de wo bia yi o enem dim nyansa nya sika se hey to bo ase susufa nyansa enye ho so ye nyansani bebrebe sa ne dumre bia nyansa bebrebe edigimi nanam nyansa bebrebe edi ahokyere nanam nyansa bebrebe edi animguase na eba okay ene kwakode ne ehu ene wo Ghana hanom a yesi minister fo bi MP fo bi ye de o makoje ehwe omo no omam memenu mi enu agina ha ye te asa adwen da yetrim ya bewe no omam da bi to bi nyuma oto ye o so da chiri yawo ye asen wo ye wachiri de pa ye nwa ba ye ma me awura ma ne nyuma oboye no nse mu ba enye susu ye ho nyansani okay ye enya wadwe se nko ade ne ye mfa okay wo adwuma ma susu ye ho se nko awasam ene ye mfa baby awo bia fiefiem obi wo ho no ma efie ye nyina ko han ye nipa tenant o te fie ho woni ni kunu wo munim se o nko na nim nyansa che tenant o fie o nya enti efie raba ohun na wonai enamfo nama ba ku nim nyansa che namfo nama kwaku ba ku nim nyansa che o munya ono na dwene no se namfo am no na nim nyansa che obi a enti apan wanyantam enti o de na dwi bt because o person no nko hero ne ebo ni din se nipa suma se de woni nim nyansa o ma me ka kwaku nye obi a waye yie ene obi a wasisi adai enye obi a watoka bia ene ye kan se o de nim nyansa nya sika dabi o ka sa o yes why wrong busamu ye kasi asem ye obi a rob no so obi sa obi a mobra obi a nsifie
obi nya hwe no nche so onim nyansa ebi o won teteye what teteye bi a ne kasa kire bi na futusem bi a ne nana no tutu ne fo ase nyansa nya sikanya sa nka Yesu nya iskaba enti obi a wudi dwa wo bie store wo ye adwuma mpani susu ye hu nyansani no wan hwe ye na won susu anya hu nyansani a nyansa ne dane ebeye nguase eya rehosam ema odache kwagumi dase nyame nshira susu ye hu nyansani from omono asamwa efutu ene odebra mi no mi nse ya abrabo mu no Yesu nye ye ho se enim nyansa ekoso wo adwuma mu awale mu ekoso wo namfo mu ekoso abusua mu papa we nko ade wanche na dwene bi na mu bu asem na ye kora asede ye oba o negative side because na woni hobi on penisa esusu ye ho nyansani omono futu odeba no mede etia wa peso so na fe ya bie lines na tum na wonso so wa kire wa dwene ene mafutu amde ma etia wa mese amane enye ba akofo fie ene wo nsohwe esan ente ba akofo fie dise ohunu se atu obi a enam se ente ba akofo fie ne betima ko obi a fie ntino ya no apasem de bia kan kire woni kro ba abrabo a wo bo na atisi obi a wale agua wani agize nyame na atua ne ka no nipa isu ja wale o wale na enye yie oja wale na o metena wo fie oja wale o mesensu wo honnom in fact na aduane wonni bi na enso nkomo nyina ne se nyame na atua ne ka no adan wani gi obi amane ho sa esan to ba akofo ante kuna duba na enya ase de se atwa no nso se nyame na atua omoka ni nyina ne so de maami ka wokoda wo so ni ska na nkasakasa kakra ba ho enu nti no wotai wo nmu se atwa ne bansa no e na ni gie se nyame na atua ne ka no mi jina so de abo okoko aka cho se amane nti nipa ba akofo fie nti hunu se atu obi afade bo yam di ya obi bua na amane hu mo bo de betima bo abobo ano ada na atu obi nso ha no wani agesa ada na wo hie obi amane a na wo kra ni agesa e de na de bebro etua wo ka edane wo niam a mo abara bosi wi ya na ya susumu oni nji obi amane ho wate ya yi obi ade afura adwuma mu wo kra nyina ni age jese mi huni abeza o kire wo ho se yetima yi na di abra na katua nye wa katua sister bra ya susumu oni nyi obi amane ho wate obi kuna wu agya ne mamobombo okwa ase ne osu a ona hyewa mi se ne bana pa wo bo aboa ona so ne na mane ne na wia na ebo no na wura fi se nya ba akofo na ni kunu wo na wura fi se onya nwale wo be ware sa amane e bi betimato wura fi se bi kura so be wu agya wo kunu ne wo ma ho enti die enti na ama obi di asia nyame na atua ne kai ba mo wo da ho ma obi a wo betima wu ne na da no Wofa Lumba wu ya wani age se nyame na atua me kai asa wo de wu nwu da edi se memi wuo ni nyame na atua me ka de a ene ye wonsu wu a ye beka se na agire wo uni obi ye adwuma wa boka ya free meeting ya hunu so aboka wani age se wu nua na timi aboka na de ejimi ne yare ya kura na abawi ase obi ane ne ye adwuma nim guase se ya to no obefa ne we se minutes obegina brane no eye wani je se watima ye adwuma aboka die se ye bepam no nti na wonam na wo ton unu atukwan akodi ama no ne ya bonaba wantima amfa na hwe okra ni agye sa nso ha atu obi hu se ye pass ye tima bonaba because okwa wa amane masa na wo tena ha amane ne da ade ne ya dwuni wo wiase hefa ne ya dwuna koduri ade na obi amane ye desa ye besre ne aka che ne otie enumre se amane nte ba akofo fie na awurade anhyehyɛ so ama abusua ba akopenti no ebetimi atravel aba wo fie nti no mepacho wo hia obi dia ya konsori no kansem a edebi kire no manim feel se wo sympathy ma no na nyi musuo mfiri wo wutiri so ne wo njiri matiri so nyesa wo de siri obi no ebebo abobo ano eba ne sei esi sei oyonko ye taxi driver obi ama ne car sisi ori akonya accident wani age se ama ankase car wi nso besei sesen ndu kan sa akora ye den eye den na ba utim guase kasa se wo kwotene fie so ase obi ka na oso obi aka mu ana ase no eye okra ani gie se asisa ede na wo gie
amane ntra ba akofo fiu kokobo amebo animre no timpacho ya no ya hweyie oba bi agya ni kunu broken heart ache no eye wani gia yo nkoma wudi wo fili se madam franam ne nam unsa na yire ne de nasim unsa na yire ne tukwa wo mfi ni biem unsa na yire ne nyeska wo mfi ni biem eye okra ni gie no wanya de an se me ka se begu jese agundu ahye nkoma manabem wa me yesu mangofo amane anya wo de o ena asofu bia yekura omo maami asumasi ba ne bewu wagya masoli ne ba ne bewu ampa maami ne ba na wu no abeje market gina so de mankase obewu obi bewu no ye wahoho a abra kristo so mpe de boye ni wuo susumu obi amane anya wo de sofu panyini ababa ni sika ni fie watete ne mawure matopro to hene watimi asa akoto amasikani bi uwie wani age se ma o maje afiri nsem de amma we kura tribiria wo ye proud animire wutie me wage obi ade aton wani age se wasisi obi akọ amane em obi akọ nso susumu obi nso hwanya wode o yema ye nyansa ne mu nnonudu wo se ni onipa ba akofo na amane ye to no ti yesu ma nya wode enem kokko mfa no chi o mi kodu oni ne na hwewiem omse ne aye nde ebedi 2 weeks wo fun ba obesra wo obabe ye ntesania ba se na obehwe ne yasie no akoka to odu fie na ni age se ofa ba bia ne na hwe ne de eni 2 weeks ofa bewu obi ama ne ye ode de awrade bone ne se wo de o ma na hwewiem na obi na hwewiem eno ntia no na ye wani je susukuru a obesusuo no eno a na twedi ampo obesusu di ama wonu wadamfo ye adwumeja beto ho ukwa wo de yanhye bo no ne dem ne yema nyina ahye wani age nyame na atua nka ada na ye hade ye nyina ahye ono ne de na hye je so na anim nyame ya susumu obi ama ne nya wo de na wonnim ne ye kina bewo ndine senti no ye susumu ama ne enya wo de so ohunu ne sa ebeboa ena obi frɛ me wasi nyame ya de ye pon sa IGP dampale ye yi na di obi papa ye aduma yes why ye bia mo obi me bi wo wani die wo me ye de yan ya me busa ni bakro se ada IGP dampale katua de kakra be so de en so ozo da bi na sema ne de me wonye fe ma me or the politics na di nkomo no because I MPP na appointing no ene ye yi na fura ban mo ye NDC ni nti ne kra ni age se ya pam no obi adwuma o ye ma ne nsa kɔ na no obi adwuma ma na yire ne ma survival wonye sa adwuma ni bi mpo no aka so ne preposition eye wo de se ya pam no se won kɔ tena fi yes sumu obi enkugu obi amane obi awreho obi nsohwe enye wanigye enye onipa wote sa wonye promprom nipa wote sa ntimi nko abrabɔ nko wanim munyina mu besua adwuma boy ba akɔ amantem ya pam ne se wonko vie no afiri ene de ya pam wa yi o master akaka na nimpa se wosi adi na tem wa ha wo ye pra ya pam no okodi one day pe wo fie no ono ne kra ni age se ya pam ne ni okodi one day wo fie awrade hu ya mɔbɔ ɔmo aye no onom ye aye nyina ntime nkonko ya nimu abrabom bara ya susumu onipa bi na mane enye wode ubetimi abo awuram na so do adwe nkyiraba number ne 0551 931 0551 931 Edro, eye makwasi. Eye de enko wie no na ba bobo nyumi ni bia afa ho. Edu. Eye pass me say ehia obi. Na me de ye nya wo me de nchemba die twa de twase ma no ebepo. Ade. Me hunu mekanti announce me nye. Hello. Wo yire said the wasi ehia wo wofa. Hello. Number is 0551931931 0551931931. Sounds na 0555 494 528 0355 40 45 28 0355 40 45 28 ofra ebe peke wa baso ene gua fidie na ne no ofra e do be baso na ne ma akotote dia ma ye nyina. Hello. Hello. 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 for production line to so ne yankunko ya ni
fato so na yankunko en ko number na da so no fosu woni ha o se mo yifiri so na mode production line to so na yankunko ye ni 0559 931 055 0555 40 45 28 0355 40 45 28 and it was 0244 80 14 26 0244 80 14 26. Hello. And when you answer. Hello. Yes, madam. Yes, sir. Just me. Kwajo bibi aboko de. Pata say. Bibi aboko de. Boko me ya. Ya de radias ememfo nyina ho ye. Papa, and I'm actually somebody to say position ho we. Me de so de na so na me ka sem papa. Yo, o di kaka, ko di, ko kwalidi. E bot sedia, na me do kwalidi. E bot sedia. Ipe ka demo na ya jin pana ubi akili. E bot five for the team P. Oh, papa to no, I don't know. Kwa, tiki me ko tu wa o ti de won. Papa, ene ye di na ma wo. Ya mi na tia na ka mi ko so e ti o bra. Ya mi na tia na ka. Ya na yo. Papa. Okay. Hello. 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 Yes, sir. Would you never be a casa free? Would you never be a casa free? Yeah, that's it. But our food to some young kunkoyani. Oh, so Chilawabian yanko. Meet you. Aha. Kwaso. To the motor money be a win lines as you didn't call the crash. And I'm not a main count on your case because you are a Burusi Poto. Sako was a Chibino. Hello. What was in the gym and the gym? Hello. 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 Boss, good evening. Good evening, the great Lumba 1. Yes, sir. Boss, here. Boko, Udini, where we are free. If I'm already from Starboy Babylon, Nkoko 440. Nkoko for you now, where? For food to a brand young queen. Master, a cushion, or Asantiachin Udubi. Oh, and the question was so can and a hockey. Step tomorrow at the good say. Nyansan in the Ashoma into a few papa, a cossia and a fear, and I think that's what two men say, Yaman can't show the great Lumba into the Geneso, young we are a mean as a mate, and was a man show, then pa. Was here, what Jan said, you know, I'm more by Jenny him, young you, Chama, and a question, Osha, and a younger say, and so joining Bacopa, a Yakufi. Mine war at the ma will near Tibios be Missa, but our pen and so that kind of thing. Kufiadoma Yankupuncha, men, social media, Yano, Futusamia, Yankupan, Yansan, and I would eat 3 free.
na social media amanfo na yetira omani nton no Kofi Aduma we plan ye de Nyankopon ase ene nsem bebre nti se ne wo futu semi a wo kan akuma kosi ne abadwo bi ne nani atira nani nton na wo kan samfonfa ye nua be man ni plan na we plan no nti mo mi nsusu nka obi asem omreko a ene ho abasem nti the great Lumba de meka nyina ase Onyankopon nhira wo wondutu na mo nsi ye wo ne futu semi ene amen wo nhira wo nso man ye man kotote mfama hello good evening. Good evening sir. Mpacho mekaza FM David danso mekaza freedom doma boko de mpacho nyame adom boko mpacho na mo doma hene ho ye nyame adom no ho ye ya ase ne wo fatia ne party ane mame wa yo me dase anyumere wa makuma to me yam because what can nsasem what can nimtie se nipa nyina tse wa na FM stations nyina obi betena ho no kan krasem tse wo kan ya ana o chechire nsi ya ana sopo mpo e ka sembi ti se de kire ya nka ye ne be ba ye ho so nyame ka ho eni adwempa ne tambia nchechire ade maye nyame de wahwere bi nyame onto nkom amen na maye ne echensi me dani da nyina me dase me bo abaso na nyumre yankopon na asi ukwan bi yankopon mi kwan ma wa nyame onjira awrade onjira na onyo kase hello daddy, good evening. Good evening, sir. We Peter ni Asem Mulai. Hey, Asem Mulai, don't worry. Nyame admu daddy na nso e. Mulai to tell nka chew. Me ohu daddy. Yeah, yam ko yadi man. Me da ma me tia mu nyina onwa samwa. Nene de odia be ye pa. Na daddy wusi kan ene atu bi ne, obi di abane. Ekene bitima ato. Wunu na we dum ye yine di. Enti ene no akotra be bi wo nwo nsa di we. Na o kina nso da to. Enti obi di abana ekina nso di na nkwem. Enti obi di abana etie no. Eya ho na kan kwa hyetem kire nipa no. Na bibia betimi asi. Da nyame nhyira bibia betimi asi. Tu hu bi amane enso mo ni hello. Hello. Yeah. Papa bibia boko de. Ya do. Udini be bia ga sefri. FM mos the kasafri o mahiso. Emos o maniso boko de. Na mi adom o mahiso boko. Awrade ayade mbato o futu sem ne enko ni. Program no mo ye no ene se musika sa ye no manyaje ho pa na Ghana ha ye ba kwa me ho ni se ye ma odo etna ye mu a ebe boaye odo a ni ye mu nti na akwa se ama obia because se udo obia unyo obi boni udo obia se unyo akwa konso huma umpokrampo no be mana ye oya but odo a ni ye mu nti na so unyo nya asema hu ni se benyahwe nti mo program no de ene de ma ya de ba me da ma nyame nhyira wo so pa se wo so utimi ba hello koko te je papa ba kwa bone na se di wa papa o se di o hello hello pato apeke ya ma TV na kofo ni akwa akwa ni udini be bia kase hello udini be bia kase free What's the joy you have for from here kwen ni ha hello yeah ahuri wuni ma hintasam nipa na phone ni kura na so otwa so ena de jata wa godu tamfo nu mi pe yame Nigeria mechanic to Friday and then program some of Jura until no position of bigger forget you. I mean, jump up to Fofa. And then I'm cast to my dear no. Here I just get Polo, Diano, Chevy at the once here.
Because them say we would if we be about with the command good you man and Ghana have what you need connection. So the Nyato, the DC that. No, you need to also so go to Sonia Puakem. I now where you come, I know, Nanya Koda, no, that, so I don't know. Makaiba. Onieke unu se oyonko dano da. Hello. 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 Yeah. Hello. Hello. No. Ada. Yes sir. Hello. 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 Yes dear. Mama Madwe. Oh, say the man she won't mean hello. Hello. Yes, I'm a boss. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. But you didn't be a free. What was it? You didn't be a free. Me true. Odium. Hello. O kasa free. What you make true? Okay, mo adwen chirem kwai. Problem na manya kakra. Chire wadwen ye tie o. Pacho, me a driver na me do the call site. Na man ho na me koto. Nipa na tete Ghana peno de. Ye tie o. Hello, last two callers. Hello. 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 Yes, sir. Program so. Who was so? Hello, last caller. Hello. Me o. Me kasa free e ba da so. Okay, for adwen chire bra yembo. Baga say Somebody I can observe what Papa, the media would know. Why? Hello. Yes, Yes, sir. Miss Wofa Lumba, no woman named Joe. Hello, What's that? Yeah, we just getting that. Last caller, hello. Hello, Lumba. Yay. Wofa Pizarro near Medwood Kinkasu. Man Pizarro, Bibia Boko there. Wofa Lumba, Chedian Poyacopa Daruba, Bibia Boko. Na afa were wadama mamefa kwenzo na mentia esrodome assemblyman honorable Ogase sabe wagina dwa ya adwumadi won fa ni agro kra. Okay. Na afa na wasama de ba afa atoma kuma so ayeme de sanse ehwe nyen so him na ema woni nye na na panika se mi se de kwafia ana wote se ni mia kwaka aduamu a na obosi na emombanyan safo de se di bitini nia no se no so ya wa kwan se de be ya wo tene bi no ebi emeto no biem na fa ya na panika se mi se ya ogina ho no o hwi na wanti anto no fa ne se na mi nya bi ka no social media no ensem bi na ekoso ya nya bi ne waka na ya obi de se na no ka se mi no ono so wakonso o born table se bi periasa akode ya na wiemu na fa yen hweye na dance some dia betima tunipa ofa Pizarro kekes makao. Okay, Pizarro awrade nyankopon nhira aha na ye de ofre ni besie montame chuku ye bepon a ye be sad and story ye wa ha no ye bepon obi nkan tro se obepre ho nkura no ape adwena kire because ene ya awre hosem kase e da o man Ghana nim ne ye bedi ho nkomo Kofi adoma manwani asemu ato no no ano dene na eni nso enyan eso nipa beda asole adwale da koro pese odwuma yeni na wani kani ha edum makra wo yere mekwa abo na afi odi anifra na ebe fi maka atrom se yale bi ya na anifra ya de ye fun
me say the nipa mpema se me na me yare ni fra me do nyame obi da takra kra be nu meto no aduane ko me hu nipa kro ndi ablabo no saa yare ne de ya me sire urade se nka wonkume ntonkune me mechanic street kire no so odi BBC be ye me dia omo odoma nkoma wuo emefa me nyese enti no ibedomo suko ne yetima di munkomo ye na won so wodo ade nche aba ye kokko muta so de abazisia ye ko bedura ene ye wo ho ne de bebro me nkomra sisia ye bazisia abode ade sinema no mu tutu no oba mi ntini kura ayo senior me ade adan Herbal product ayama me ti de bia me na no mu no she dan Herbal product we ye dan extra we wonu ma wa ho tutu ni nyina e be jai senior na me sisi ni nso e me sisi o ene o so problem there senior o so ye dan proke okay so wonu dan proke a okay sisi ya we ni nyina e be jai sa we dey nyame shira come on do ba ko dan Herbal tonic muni ma biwo mini pa na se na mtumi ndi na na mtumi ndan so menye bi no me no o chale me taibo pa sa no me sia dan fight okay na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko na afi ese fifi me to ntimi kura mfa me to ntena se na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho sine fifi ti asate tele boy Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi wobenya bi wo Herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjegedie nkrato yi atu Ebi ka ba ko se e di nu frani abaya no me di mu ebi ni paso eye dia paso Asado be a home baby binwe Paso bo baby binwe Brana benu bio paso Abrim pomun so baby binwe Tififu maminti Anafufu one more Ikwe fue one papi Paso paso Tififu maminti Anafufu one more Ikwe fue one papi Paso no minyansem wonto manipa wonya fiedu wotwen ensese apemfo nom hyene so se FDA agye nkrato yi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 Adi oish honey and never surprise you. Edusa Herbal mixture. Any Edusa Herbal capsules. Who said that will complain with sissini cocoa? Epe ajiwakade. And you would drink a sepan and net. You could debrel. A yama money mema. A yoku ni sisia redrink a sepa. Edusa Herbal mixture. Any Edusa Herbal capsules. Edusa Herbal mixture. Any Edusa Herbal capsules. And my meme jina brand. Na a yeme. Na. And you say I was saying me bravo we Sweetie, may you come on mommy adwamo. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Kona kwa Judy. What can keep ye ya damn suffering? Obie Timinumbi. I just a pin for. Kona woman for down for. Any the onion fear do me. FDA aji edwedi nkrato yi atum. Sompa Asem Mpe Nipa said you did to me the Bremno, you the first batch na akugu, second one ejad dem din ejad dem din I just say I know dinipa and someone is singing no shit kwaku Asem Mpe si I was a good one common him papa bina waware na ne no edi omawale for 15 good years. Ubia treaty ne yiri ye be ma treaty obey treaty be ma ye. Na se kro no bi wo akira omunyina anim. Na yese papa no ekra se o committee kese. Ti so mu okuma se o se o committee kese wa akra. Na da na o kan na yire nso se this sister nso so fira brochira ba. Nti o mbekwa akwachi echi abusuan nti ne wo kodi a wodi gina so preko. Na ono so akwachi abochirefo na ba na se ne nkeda china na obedura
omo nyina abom ababa be hia fie modi nkra kama time so be ma boni suit address se ne oko office ama na yere peg correct ode man wi no free fee oba nso abo live to olokra na si ne junction so oba nso be fa car ono so de ko eye abusuafo ne ho na we na papa akọ se wa nko office oko oba one ne hyehye na kodu nkua nchen ndi papa na akọ na kodu nkua ne nchen ate se oji na ni anema ekotote mema sisi ma o obai ko ne busuafo nchen be me de wa ngoduru adwumam a wo hye ne mpranche a wo di nani ona ne mpran da ho anajo eno mo be kire ne se ne mpran no mo nua be ma asika wo ne nsem pa ne ge aba ne nchen na ge ne ho mfa no enti no okotu ne ka ne battery na foko no kakra enti ni sista ne ma ne mpran no emra nanka omna emamefa ge no mfa ne nko not know is a bear mad once who could china numero no bear fee. The sale buy an S and yes, no other packet car or shed them. After you could yane, Niako Bob Niako for Bakorodia bar. Bear man who can in and so na ban and Panawa. Yadi Abachine at the Neko Hospital. Who peered up on two whom bear man the car and the Yamushino. On the residential area, no be at them Panabosh at them, who be Pia one team who be any. Eh, Kaidi. Afi be ma yimpia wa yinu kokoso eso de na konta empuna ebe ko hospital ono su pie ya na yire nanim tatratani enti ono ne yire ena ne mpuna nua be ma ne da ena ono amu nso be ma no so no enso so ne be ma no momu eni aba ena eda ena omu buza se o ya be ma na o pie free dan bi mi sa abeto yira sa ba yu koja no ana se obekoso ne nata ne mpodie na abeka ache no na oba wakọ mpranso no akohia ukunu eno so nso ana mo be na betukaku asem no ekire ngofo adwena je se omotwe da awre pa mekọ adwuma bo onso se mekọ mabusua ni ofira brochire waba munyina so kọ ya makohia fie ba akum se afie nso anuafo mienu obi ni nua be ma na se o macha walefo ya obi ewe ne de aje se asem no ene nyan na anonso ode pa kwaku wakra adwuma se ka wo wakra se ka ba adwuma na when regiment o 5 baby na baby kuro shawa oba na wanya no do na fro bra kwaku pa cho me bra se ne girlfriend no ba ne nje ne yare pa ndi misro mfa ka imfa na why not yenko ukoya girlfriend ye oyire ona afra ko hospital kwaku be jana me na wu ana kwa kwa sani ade na mo ba ba be treat asem no bogurem kakra mi ne Dr. Dank enko de tungo mo na fi wi a ne atoaso ne ye de atoaso ka be de Kwaku Tasi ne bintu ana office bia. Tasi lie there kwaku ho. Obi aye lie. Lie there ho. Untimi nkasi obi aye lie. Ya beka se lie ho. Oh, okay. Okasi obi aye lie there. Obi atumi. Oh ha. Lie ho. Okay. Na lie ana ho for there wo kan there. Ya na times me ma ye na etaye. Okay. E man tan yes sir. Ogwedu mebi ho ma ho ye fesi factor no ma bi ho me se no ma bi a aba ye ka ho asem ana etesa no ye betoi na wo dedu mebi a ya na obi koye bi a ya na enye nwanwa especially obema adwamambo ya na enye ni wu bema adwamambo de ya na ni wu ni se waka obi re ho ne ya bechew okay ena na ni wu okay na bema adwamambo enye ni wu okay asema making oba bia sebre na no ene pa because ni kunu ye bi onim se na obi tuni na sanity okay na de pese kan se ade a ye beto ye no nyame na me besesa no internet time saba ye nua ma no ya yire num na ye no mu bo nsan wa ye ko bai ene obi timi ka se me de wo kwa me so meko sa the moment a wo ba no be kasa nipa bi ogira ncha wo kasa no obi atwa nani abewe wo edete nipa twa nani bewe wo because yen kwaku ye ne afie num no me no mi enu wa wutie me no wa wo hwe me no obi abetuma de adanse de ne nana bi atom se e me nana kwa pa osi so ware mienu ne mani bi wo ha ne mani bi wo ha etiya na wa wutie me ma obu fu me enye nwanwa okay Baba na nakuya tawia de wandima wale sanity impossible so obeka nsa me na nakuya tawia ware mienu a
ne wo di kan ne be ma bi ware no ne ne wo ye eno ne nya nwa eno mu jae no obefa wi okay ba wa kwa kudi awu kan a wo de ma twa nso okay wo so so wo ko o ma mi nwa bi wa so ko wa onya sa aguna se nipa no ye ya che hwedu me bi abema ene mefie ye de it is a bema oba bi a wo ye ibia no sebe na dwen dafo bia ni ku adwuma sɛ ya ɛka no okay ɔpɔn wo sɛ oba ni kuta sika wo ye adwuma ba ni ku adwuma sɛ ya ɛka no pa sa enu te du me bi ho no mu a ye wo no ma bi ho oba betima ye na wo de aye de balok na bra bi a be break you yeah nte du me bi a na no na me hwɛ ibi be ma no nya problem de ye oba no wo ye oba na de pa na ya esese nka oba no ekese no ana wo ka bibi che na ka be ma no kra o wu firi wiase asem oba no ka ye na oba na dwumu dosa de wa ye mi se mi ye bibi na wu a me no wo ma ho na be renkora yi iti me nya ohwe mi hia kose na mmom wa hia wo dwan no che be hia pataku me nko ne nko ye sa de ne biem se me na me de a che wa nanso enkora na me no wo mo no ekwa ya fa so hwa wo manti me na de aye me ba ma consider me nya ohwe wow kwaku ojache obi atu na gwan ni bi obi ojache ha eti me ka sa asema mo obi ati asese mimi uba mimi fia mi wo me nana bi wo ho a owale miensa mi wo mo fa bi wo a oware mienu eti me se obi ewo busuanim na se ye mi nua na okoware mienu a me enye me nwanwa wo kwaku nya nwanwa batu pa ma wo nua ba enko wiem ne yenche no esefi ho efie wem ho ma do mo wo fe o nanso wo ware wo mo a wo ko oso wo ko dwoma ko didwa bakora na yam hyehye because wo mu ni suban kwakune se ma de ne de akwanya bia na so ma du ye na ye mo de menso o ba bi ye me yo baby omo ye o ma gidi mo yes ye ne Dr. Danke ko tutu ko makajo se Dr. Panyini we no wagini din pa o wagini din pa Dr. Danke na hu ni sa no wagini din doctor no ne ma ne ye nwanwa na ne doctor no adwuma no akono no ene se waye doctor adwuma yi mfie aduanan 14 good years afia ye wuram kura kwa wi ya waye ni 15 years sanso so na okoni school no 20 good years ni a chese afie kan wo okoni 21 years ndu doctor Panyina wagidi ni pa edini ye Dr. Dank na ne akono no se na ya sabia ho wonsi efunu da so be yare pa na yesi obedru ha no wuye ebensi hoda dia ya record kese da no so asantemamu ne Ghana mamu de obi ye ko Dr. Dank wa se ahotofie nti oni asa edi no because onfa yare ne nkonko wuma ukọ ahoto na beba nti on frɛ no ahotofie doctor obodi makajo se me yare bia bia meta akoda no ya na mbese me ka hwe se be ya media dance ya metumadi ne medu ara Dr. Asom sidie nkwa na mtimi ko yare ya si week sabra check up bin si obi che yare ya saba donc ba jo bia boko de yehu ado bia boko do ba de ase na watu ise na ekoso nyankopon ado bia ekoso kama o yare ya nkofo yare a ha omo pa yehwe last week meant me amaha ye free screening kasie bio state mete na nipa ba ye na nyagoro nti wie na se ye nyina aye bre na ba na me yentumi amba na yare asese ekum nkofo pa ba ko ye pressure pressure hypertension and the quick ekum ni papa na de are ho ne se nipa bebre wo pressure o munim so mu obi ana obu ho na ne pressure no so bibi na dia ba unse pressure so o pressure na wan treat ne ntema e chai betimi akoso kidney problem ana obu o kidney problem so na wan hunu a eno so betimi ma ne pressure akoso nti yakoma no ene yen kidney ana ye adwuma bom nti bibia obon so pressure akosoro no e wo so check o kidney so hwade ana bebre on ma nkofo na ma o se pressure de ne check nyeden ebi obi kura o ha won na ma okuta machine bi obetim de a check ama na o check na ohun se o pressure kosoro a e wo se o ye further test e hwade pressure nkosoro kwa ni ma bebre ne ma pressure kosoro se obi cholesterol level kosoro bebre a ebetimi aha na koma no ne pressure betimi akosoro obi kidney se ya ebetimi aha na koma
obi nya infection bi na when treat ni ye betimi ha na koma na pressure be kosoro obi nya kwadana insomnia wada wona okay na obi wonu ma make say wada 3 hours na de ati ni ati obi nya sa problem ni bia the pressure betimi akosoro okay obi yere ta na ne kontokwa ofia the pressure betimi akosoro ana obi so ta atia na yere a oba no so pressure betimi akosoro okay nti niema e ma pressure akosoro doso ye wa he obi betimi anya yie within a short time the pressure betimi akosoro okay oba bi wo ha ne pressure ye kama nanso onyense ana ne pressure shoot kosoro okay enu nti ana yese wo ho a check pressure okay wo ho de check pressure de hwa ade bebere ho no ma omo check mo pressure nti be na pressure na akosoro saa na akofa ya le bi ti say stroke na de abre no obi so ho no ma o check the pressure wa check pressure na ya o pressure na me hwe e normal normal nti na adwen say pressure na be ko so normal saa na nkwa na nyina na so pressure ni bet my normal enne the next day na akosoro okay nti bibie wo say nipa ye de ya adwen koso pa ye fra pressure the silent killer okay ye nti e fa the silent killer ne say yare ba ko e ba nipadua no mu a emonkaye na se mo wo ho aye se o nipa na no ho den pa okoda ye wan sori ye den ni si ya okoda wan sori obehwe na pressure no anya cardiac arrest no nti wo ho a so check pressure se pressure you obi a ne ma no hu so anya pressure ne ba ko ni sa ne ma wo nya obi a na ye no na so bi no ho a sa de ne dedi mo mu so mo anya pressure wo ho na wuti ye wo ya eto da wuti for dan so wo mu ma na ye wo ya pa se eye wo ya de bebre ye ne se ye ne ya no akoto painkiller no ano enye painkiller sem se wo tawu so wutita ye wo ya pa me so check pressure one check pressure betimi okumontem de tosu mienu won sawi de ye check awa connected to the heart okay in any time you are so sa won sawi mu ye bia check pressure okay because one check pressure obetu aba so wakoma na bi mo o munye be fe na angina pectoris bo sa koma na aye kakraka na fe ona te kakra bia na wa bre pressure one hwen treat na this a problem na bre no ntunye hu se wonsa we ye o ya emututu ana ho bo se no nkwa na 83 wo bo na sa na afi adwojo a check o pressure enu ye sign ba ko check pressure na kosoro afo bi e fe ne tinnitus bo so wa na so wasum asemo bi ni na mo aso bo so bo wa basa no de playa na bi no de run asum no timi de afa to kura ya so no kura no enye bibie nyankopon ye se enfa ade enwurem se wasum kekawa eyiketo ye wo ya hai wo do nsem mia ne se ya aso na ebe clean no be ma ono abetiti inside no ama keka ne jai ketekete we no ketekete do mia ne se na o de ade num no na wo se akose we eardrum no ebe pa bedum rebi no wo benya problem e wo sanya wo siti asem obi kasa agi so tiem na ade ba ko a e ma ne de edi so wonya pressure ne se wasum ta kekawo na o sa se bibi ni na wasum atoto da kra na se nsuo bi akogina wasum wo tita se nsuo bi gina wasum bi kasa wo ntini ye wonye hu sa ade na eno so e sign ba ko e se wo pressure e kosoro de toso miensa wani bosu wani so asase ye okusu kakra ase wo hu ade yie eno so e sign e kire se wo pressure no e kosoro e wo so check wo pressure ni ye de toso 9 wo ho a wo bo hu se asa wakoma bon tentem ana bibi ketu bi na oye masho e sign e kire se pressure no e kosoro bi mo mo ni bebi o makoma krada obi timba maso doctor makoma ya makoma na da hefa na yo ya kire me wasa kire me lord ne sa kire na akoma na da ye benkum so na akoma no ne kase ti se blue se ye nso na so djuma edie no doso enti se wakoma ne sha se bo se ho a ebebo peri ho na ye masho obu okra ohome a ugina ne ncha ote se ohome e kire se o problem to anamon ne kwacha ko pressure enye se betum the problem about the toso 9 numbness bo so wonsa na 83 ana na 83 eno so ye sign na kire se o pressure no e kosoro wanhwe ya ebetum the problem bam obu so ho abosa fe no ho no ye basabasa na ne koko ye ne ya kire se pressure ni timu ne pressure na kosoro pa to koko ni o ye wanhwe wakoma ne betumi asto na ma nkofo tanya cardiac arrest obu e basa na fe no kon wetimi ntwa
etoda ye denya ne anopa ye twa ye ko antimi twa nyeni nyina na ye se wada ne kon so enti na wontimi ntwa no etoda pressure no akosoro ama affect ntiri na wo wa ha no ntiri kase bi da wo kon achi ase affect na botafo twa na wo bre enti wo nipa bi wo no bosi de eyi ahye no kon o twa no kon wo se support no because of pressure we nyenti so onye hu sa ne ma na e kire se wo pressure na so enye biri nyina na hu sa ne wo be hu sa ne ma makeken obu on ma o pressure na so bibia an show one system no ma wo hu se niam ma bobosu wo hu gu oni nipadua no wo be nante normal wo bisa na wonyare ni ti nya ne ya bibia anya no ha sa nipa no na pressure ni timi kuma mo ntem eno ti ne e ka che wo se entra wo hu se o yare ansa na wo ba be check up wo de wo tuwe ya wo timi nken to anamone bra na be check up na hwe nipadua na hwa ade as a free school ni ye no ye hwe nipa over 400 na nipa over 400 na e hwe mo metime ha mani nka emu bebro 45% hypertension na ekubo aha omo baya no monya stroke omo baya na enye stroke nso na no nanimu atia kakra ye mal stroke omo baya na koma bon tentem omo baya na te kakra ba gise nipa so no mu ni nyina e ba ho no bi na the woman say pressure na start omo ahwe ntwiti ana ba ba yekese eto da obu ana ne pressure no onum oduro kura na da so osoro onum oduro kura na da so osoro sankofo no ida se ni kidney ina se kidney no problem ba ho a wo hobo so osisi echi ana ye oya aha osisi echi obu o trans kakra na se apejapega aha na omia na atom obu o no odwonso ana dwonso ni aye court se moja no ana ni aye court se coke bieni no so tehu sane ma na sign na kire se o pressure no ekwa etu ya se o kidney no so obu o so odwonso ana dwonso ni aye se anwanko a ana se dwonso no na ebon pa bebi a dwonso na gunu ntimi ntina ho wonya hu sa sign na sign na kire se wonya pressure to anamone bra pressure edwo brain abankofo so obu ono ma pressure ntie na wa imbecile aha e kaso bi imbecile so kofo no moto ono ma na no efiri suo aha wa ba be sankofo ni bi obu wa pressure ntie na stroke ache no amontimi nya no hwe obi wa pressure ntie wo gu ntem blank e so e de be pressure ntimi di stroke ba number 1 cause of stroke no aha pressure and diabetes so pressure no one treat na diabetes no one treat di agobenya stroke aha o the stroke adwemu yare ba pressure no ma intini ni benya issue a emma mogentimi nko wa adwene no na ba sa pe obetima ba benya stroke aha itu sa ne ma na to anamo na bra obu wa make say pressure na cause stroke ama no bra ne nhwe ma pressure bo obi so a e check akra e ma ne ba ma wu aha mema be bro on ma ye mre the problem that ba e pressure ekuno a finish the crab na e ba sa ba ma no ontimi ne yire kwa anya hwe nti de bia oba no so sa di na tem ka ona ma pressure no so na ekosoro mo aha onu maduro kura na ekosoro mo aha nti ma na omukunu wo sa apolo no so omunyo mo abotre na omudu omukunu mba ya so ye ho na ye bo mo ye be ma woduro a ebetimi ama pressure na bad normal na ya che uniane a ube dia control pressure no de duro so de bia e no so be say ahwe kidney no na afi wa ho ade no so asia ba kama amotumi no yire edi ehiem ama eni jabe fie eni to bi a wo problem bi etesa no dank e wo pechi trade wo do nya faka wo so mesu wo trade junction wo so trade junction wo so me ko dank Herbal wo be nya taxi ana plagia wo ho do be ba ya so yo no wachame mende bi adwuma anopa no nwotwe ni apon ewia no miensa nyankopon bo 31st March to 5th April ye free health screening and the enquiry studio ye no ya so ye ho free health screening from 31st March to 5th April to wa wo yare bi oni pedua nu a wo so wanti en free screening ye na opese oba no wo betime tu anamo no waba na pressure na ye wa enta wontwen ankosi 31st March no it's as ebedu ono ebia na de pressure na ye ono na ye aha iti tu anamo na bra aso ye hontem ena ne kire ya ote enke ya bra yare ba akwa ye dimu akotere pa ye nemu yare doctor ye nkomna na ye mfa nemu yade ne mra obi tike mo besu osi number ne hia ne pa ye mfa number ne ntwum na afi ye hunu ne ye numbers ne ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 what your friend numbers na bra na ye show na bibia anya fine
yare a yedi mu akotre pa ye nemu yare okay enemu yare no so no ade ba ko e ma nemu yare ehu ni se nemu yare chew na wan treat a e ko se o kidney no okay enemu yare be se chlamydia gonorrhea se wan treat a the first target e o kidney o your bowel service wa ya ase e be se ho ne nyina na se o kidney na ka ho we be man so be se o kidney e betimi ase o hwe mu aba ni nyina e ma won produce sperms bi na akofa problem dia brew na e de say wi a e be san so etimi attack wa komanti akomaya re bebre e koso a pressure ka ho no e fa re bebre so infections obu infection no wa hwema infection na doku ni pedua no sa na ma pressure na shoot up na akofa problem no ye obibi e fe ne cardiovascular syphilis syphilis ye wa your syphilis ti bo attack wa komanko a na makoma no na ma na honhon na ye kese na wo kumuntem syphilis ni bi so no tako nkase obu bon nkase ni ntokuru ebi so tako ani no afre ni no nti de ka cho ne se entrama yare ne nyawsa enam yare ne ye no no de ye no no timi frawani ifrawani ebetuma cell scan enam yare dem se yare e na ba wi asese ebe ma wa ho fa ase asa na ku sana nem yare ti eba se wa ho fe na ku beauty so na fi bra kwan nti betuma ma obi tiri ho tutu ebetuma ma obi ania efra ebetuma ma obi center ba no already pe ma na nkofu odwane nem yare betuma di aba nem yare betuma se wa wo di betuma se wo be ma o mema sem ne betuma ma o be ma na twentwena ye kata te say akwala de no na wo so wo wo so wanyini na afo be ma wo se no ntimi nkwa ni mu ogu ani mu ase poto nem yare ebetuma ma wo na ma na watia wo so bu wo kan na ni be 5 years ago wona te kama afi few years back wo be hu no wona ma na watia logas wa dama ye nem yare nem yare timi ma obi a onim nanim timi mwa ye obi bi wo no ma syphilis de ba fumas esi si wonim sa na chia o face no ntubo so nanim no asa wo bohu nanim no ai bi sei enam yare timi koso sa na sa na yare no wo jeja na ebetimi okum nipa ebetimi asel ena danke ka cho se bra so yo no ye se eduma se ache anye ayi nipa na refi o mo so anka ye kra na ye nya advert me ka say last week me ba ase ma me bi say dank ma hwede ma bro say mo ko se trede ene be ba o frame ha the woman say ma yare ne ntete o bra dank wo wo de bra wo ba ye do be chef die mo fidie wo ya so ye do be chef ni a diagnose your lab so wo ho no ma ye do be call lab a hwehwe moja wo janna o junso bibia wo se hwe bia be hwe asanya ma woduro intiresere wa me de me ka say ye ba wie ya che telephone number sin subiem 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 numbers ni na so WhatsApp yen so a ye beje wo so doctor ana ne ye me fele pa we di odi asina nso akọ hospital pa said ko jana na fa kakalaba na ofere wo we ejuma o na ri agunkonko kiti o akata no maje mo ya de o ye jinso ana ya stand kama ne de normal sala agum ne dia chef di ase na mo wo mu nyina yi aba nya hwe mo bro nyankopon nyankopon amfasa nim de na ma wa ntimi ko yen kura na ye ko fa ya de aba no ya na ede wa wo jana kura count are de ya wo si ada me ba mo se menyo so mra no kura e medini se konko no mpese bi be kan kura na kan mo ya de nya me nshira every problem sa ba ba besra mo biem Dr. Dank and out in ka doctor we maka kire wo nani mo nyam se ukuduro no what officer o kwa wa tumi se ehu abo but wo bo a o simple be he ona niam akotote dia ma nani mo nyam na o feriade enso o feriade ba enti ya feriade ye kona papa emu ana ne ma nkotote mfama asamu aba kati ofofro no nkanti ofofro se of atnase osisi pisi obi sisu asisi ni bisasa bonsam kra ne bawu aboa bi di achenchira ko kati aso kwa se ni tini wapa wayo wa kwa kankan wanu masem bon aboa bi di achenchira ko kati aso kwa se ni tini wapa
wayo wa kwa kankan wanu asem bon abrabo mu ne tomire bi a wo hwe obi a obeka bibi a kire wo a wo hwe obi a o se wo bibi a wo hwe obi a opese wo yeye wo a wo hwe obi a wo kire wo abrabo ani so a esa kwa kankan no enu asem mo kwagu na asem dafie na manfo a nsi na afi yo mu dafie na ne mankoto temfama kwagu kwagu ne be che no mabio asama na me ye kwa yede tu dwa ye kwa papa na yede ni case ma me nche no ma bi okay wo yo ba ma bunfu dosko me che no ma bi e wo wiase de nti enne wo yo ba wo gina so kama ma mema and respect okay ti asama me ka no ma mema respect ade ma be ma respect oba ene na me be che no se wo oba se wo ankasa no se wa man respect wa na efiri ekwan bi so obi se me de me kunu ya me de meye o ti o opia me pie bi me de se be ma de okwa ni nyina be shi ni nyina be shi ti ba me ga sam je wo na wo se o emema ya duane ne ma okay ya kwan e da ma na bible kan me bo wa se kodi ya kwan yi wi mo kwan ya botan so be ma ho kwan ya oba mo ena wo oba ti asem wo ye pa ne friday enye enka bi da se mi kunu ye nti me so me ye enye kasapa me si ade aba ma ya adwama ya ba ma bo aye china ani wu se ba ma eni pefe se kwa kulumba ya madafu minim ne yire minim ne girlfriend na makofa no ende achewa eni guase kese pa wa anya de wo ye wudini fine yara de bi a oba ya ede eni guase pa brewa nyame ampata obeka wanu aduru okay enne kuma se ha ye wo ma bi ho no mu a wo hwe se bi nipa bi a nipa de nenso ye so ko ma pa ne wan nya bi a wan pa wo se so okay hwe ba bi oba bi a wore ba ma bi eya mememfe eno de wore ba wona wona ba ma te okay because of say ni no ma bi a oye ye no was fine okay our system nim one oba ba dwamanya ekwachire animguase ne kwachire eche bema okay obaba dwamanya effect na busu effect ne manyina wow dachi especially the mama okay mutie de ba bema we de opema o enye crime okay bema bi pema pa so fa ne yiri ni agro pa bema bi pema pa fa ne mani agro okay na de bia no wo benya jimi wom na benya nyansa wom ani asa agro bema bi pema ba wajimi otia bonti na wo twempra ena wo twadwane ma sabe ne manoma ne madi na ne mai komede wo mo wo bema ne wonka ho de e kan wo de wo kwa de wo firi asa ke wajimi ndi for wajimi ko sa na bezo chire sa ti asam ne yo eti wo yo ba na wo pese bema bi abegire wanim ese wo pa check ho we de na wo ye yita okay adwama ba ko boye no hwe bema bi ko boy adwaman adwama ba no obo still wo mafie ye de o hwe kama nti wo yoba na wo se wo kunu akoba foforo ho nti wo gira so agya na bra wo hwe wa wo ye mistake unitire wo ye mistake wo ba kwa akopim wo fie wo bedu na fie na wo no ya wo be ma na be fa ko da na wo dam no wo ba ko na unwa keto ma kwan na saada na wasiesiem saata mo ko a unyi da dam wo ni sika de kwan adan and be ma kura wasa ko hia ne biem no so ebi ano no pema on say ni scan boy me chess no oba pasa ye fra de bi pasa pasa oba pasa okay uchem okay any your friend pasa enunti enne ye nwa man bebre wo mte nsem wo bi sia ene afuti do de nsa hyenanum ye mi huyanka kametra ho because me kunu ewo mu se na mi mu se opema na enso de me pebia na kwabena ye mame no hwe ne ma kwaku hwe ne ma kama sanate enne ma bi kuta koma enti enne mi busa se wadwama ba wo se be ma ne ya wo be yenti ya wo koye bi a be ma ne gya wo ana wankasa utimu wo de to ho so se me nso ma ye bi a ma wo le egu ye no hwe be ma bi wo be gye wani so so opel ne time hwe be ma bi wo da so enne ma be bre da wa be ma o da no so no kwagu
osu wono oba no sugu ni mu man to me bu wono ma bi ho me koko beme man to me bu mabufu ko soro okay tene me tufu aka je nwan ma eno nkyere se yesoso se bema se betisi abonte se de na me ka no ampa je obema bi wa ne ma pa nye fe e ma pe odi afa ho e ma pe se bema pe ma ye odi afa ho ebi ma pe eye jimi efia wotim no akoda no ne ma me be ha da wo fio no e momo nsebi na yire se wo kodwoma ba okodidwa ba odi sa akoda no akoto ne mpaso eti akora ne hu be ma no hu no wona wo yire nyina da ya hu da enti omu yire eye nkwase ama pe obi pe ma wagya ne yire si wo wama ne yire tete aye basa oba no kofa nya sa no tie ke wa mpe no enti no ye be ma trase na hwa wo yire tama odi hu no awo se ne pe ya o ka for better for worse kire okay ne check hwe ada na wo yire sote okay ada na wo yire aye basa okay check hwe itu me bia te wadwa ma boso anye den wo ka both side yes for point aso na temenim okay man fantra ko ayi friends ko tabisa okay so we tv show ntimi yo say anya wo okay and the all hwe okay itu me bia wo be ma ti wadwa ma boso pa ma fie nya de wa go me se hwe da o person of twempra pa no wo yire ne chop money tum okay so person of twempra ma fie ye da ya wunya asem a upia kwa to chop money nyire na chi sa anankola no ade bi o mo request ye da me ko fam ko KFC fam ko koto yen sign no kre no uko na ma ya what she fie de bia me ka me se wo pese wo twempra na ye chiwa no wagimi hwe entra kro kese mu antwempra me ye chiwo wo ti afro kwanta no wa baso ame ebe de ne a chew avunga dakra de onko abu akwa sa ana abu akwa wote adum brahia no distance near kama ise kura de pragia ho omo de namfimfi se a obedu bebi amoko tafofo onko santas entra wonko twempra wo ba bia sabe mpraduasa bronu a wote so a wo yire eti hobi da bi o obeti me twempra no oba ne sa te eda na one ne yire te efie no wo no ne te kire kwa me se obi kura de kuro no otimu na no ne mbrafo ye 8 wajimi crazy sha omudi ngomohia de yanse 6 months aba ana ye bibi wo krom wo no ne sa de da no bai to uko yire so wo krom wo wo yire badua fom te no na ye nwa ma ne mu bi no ya na wo ka cho se me wo ko ameko ana ye nwa ba ne ntimi no asesa no makọ na wale abo no na ne maye basa ene me ka sa se mo kiro omumi enu omko hia fie ono obi atwantro na so de de ani upa yo ba no okay oh yes de ni de ani upa asem wei wo de wo yo ba oyema jesibe otuni baba mafo no yo ba o esu otuni baba mafo se so ba eti minimo ba bi ho no mo a onu ankasa no ba minimo ba bi ho ya onu ankasa tu ni nonko ba afo akoso me nyai hwe bra woni na bra wo ja mo bia befa debi de menya bida bra kwaku je wo situ ope ma kura na hwe de wo ne ma hwe wo kura de wo yew hwe ka wa obeba ma bia toka asifie mo ba dem wo se ne mpra bi okotwe ya ne kura ya tesam wo ti yenti wa go no ya no wanya bida da no okro me o ti yenti wa ja wa de okọ me ade oba edija be ma ya na mentam blemu be oba no be ma na no ya ana obroma obetuma ku be ma wo bu oba de woni eku eben because obi ani dem wa obetuma bo wa mo wu di be ma wo broma ene be ma na no ya be ma bi betuma to ne yire ho abonten so sa akoda ho e ma sa be ma no be fro wa sebe prejudice na wonye nipa eno de ni mom sebe me yakotwe bi kura na atesam ena oba no wote yo na wajira so ade be ma oba ne kisa be ma ne safo ajo safo
mayiyi mi no ma me kɔ uko hia ba ma bi a akɔ na fe kura na yekope bi ato ama wo na benya de otoma enti dem pesa me ka cho se emema ne mi no man oba ne be ma na omu ko hia fie ono mi di si dwa se oba wu tie mi nim se wo yo oba but wo kan kura pa wo be kase de oba ne ye no enye because mema be bia dwuma se ya e wo de oba ne ye ya e fi o de kan ni kunu e na ama na akoba sa enti mesre be ma na oba se opa no senya wale bia wugya ya de abufo gya ya ka de ogi woni be se opa no ko me se opa ontimi but wo hu se wo mre because de wukuru ya wunyina no wagya akọ wo ko enso hia kum e ko mo de enti kwase bia no obegya wanim no de 1 million no de afaw ne mind no enti enwe enwa ma anya bibia na se wo tra wo se mi kuru koye na me so me kwakwa wo mu mienu no oba ne de enye de wanya de wakani jam oba no anya de me de mi bua no simple me yire no nam no boss crash na obafia ko ma me ye jai ye me meto to bia jai ye jai kwaku ye jai o nya bo crash a ye jai ade na wo se me doji a doji ye jai o Asem Mpe ye jai o kwaku baby ame ko boy dama me ba o so boy dama o ye jai e mafi ko ma me o straight wanya be ma foforo ka ho me ka tro ka ho kwaku na nza wale so ne asetrem no ejidie e ko ba sa me ye na so ye dabi mu be ha sa mu be mu dino o ye aduan no de blo ni bo ni aye ma wo check style bi o de yo aso ko bi aso ye jai dina magu ni birim no ensimi nche biem ko ma me o straight me no wa wi so baby ye ani asa bro opa bo be sa me obi di matam sa me obi di matam obi di matam me kwa so abo nka ese Osbel Enterprise omo bo adwuma pa Osbel se okwa abrochira e patcho ne mapa no de bawo eye hotel TV si nko no de ba hotel fridge nko a on se de bi ofozo trans e oka se hotel mpa ene bre na ne TV ne fridge de ense emre sa kwa ne kopa bito ebuwa kwa no mdu omudwuma omo bo mapa me patcho do abuwa kwa na afa o number yi from be mobi on TV ne ne efe eni soso na etre size be na wo pa omudi bi ho omone ma na ebuso okwa apedem wo se pinsan na so da bia da nipa guso ko hotel no bi foforo no school no fie no ko pepa ne ma ne bi na enko nkan fama pa fa TV ne bi ko fa fridge ne bi na ne ma enko na nim ane ma keka ho te se computer ne ade de wo show mo kora omudi bi bro ndi ho akọ no pa ko na so ko fa TV na ne ma nko to tim fama e ba jo number is 0277 788 845 0277 788 845 ofre Osbel for ombejo so na niema akotote dia Dr. Dank ne betena asisia no sa doctor yi wo bo adwuma wo Dr. Dank wo bo adwuma ba fa ya de yekoda Dr. Dank na won hwe ma niema enkotote mfama Dr. Dank se men kancho se bibi na etete wo yare bi na etete wo atumrika bla ohwim na niema enkotote mfama doctor yi wo bo adwuma ba me yada ne se ukoduru ase de obesidi machine bi aye se ye pin ye de hwe wasun ne ehwe wasun kekese ne wutie nyum no na scan ne wo kire obi anu a kire nu a mfama amo akola ni ade Dr. Dank ebo adwuma the number is 0244 017 556 0244 017 556 ofre Dr. Dank obedo so obo Herbal Asem Mpe Nipa se fa yare ebedam sa obo Herbal sa doctor na ne ho ketekete na obetena ha wo machine time wa kocha na kwaje machine bi aba okwa se pen wo de hye wonsim se no amoa na start free wutirim na wadwen ne beba beda wo se moja ta ba bi e be kire wakoma okon e basa ba kire obema mu yade nyina isane kofo ma mu ma mu yare isane kofo mu to yare e ba ho sa ona ni machine ono de in fact ya na mekura e ma ni bere pa usom za na obeye ni nya cho obo se wona sa de preke se pada ne ba o sa de odin bites emema ne bo na so mo pima ni si ase no o number is 0550 19 15 14 0550 19 15 14 tabita clinic se men kanto se omo wo ayi yawo ahojo Cindy's Junction ho ano mo wote sani akoso ko ban no ukodu Cindy's Junction se men kanto se massage omo tenete se massage ni pa ba ma ne honam sisi ni ye omo tenete afen so yare bi atete wo ba na abodina omo boade machines hwehwem no msa yade e Cindy's Junction na tabita wo omo bo adwuma pa wo number no dese number no 0202 347 647 0202 347 647 ombejo so na niama akotote dia mo bia de eno ane crop
eno ani bie maka to say so for se nsan ye kura nso wu na yi ase ye serve crab anko bia na say yi ne anye na no so for ware no call wedding ye serve crab wo ye dey crab for no omo gentle ha baba na nsan grad o ma short montini zo afi no ma sa bon so on ho hia eniema ekotote de mo monti no ko ne ko tudodo ton na eniema enko tote emfa maye ko tudodo ton semenfo na ba on semenfo na ba entie no me kwakwa kotutu ko tubiton na otu nsem bi asi ano odene pa yenya yensem twreni kofi adoma nwanwani a na odi ne djuma wo adom a emerepam no eye angel fm fo ebe fa no de ne ko wo makachi ade sei no akoye product ama angel fm eye Dr. Koku Otin ne fm no a kofi adoma de nyina enim no kofi tv sa ye ne de ate so o bo aduma so pa be mfie nan ni na kofi konya no kani a ne ho kani yo ba hema a ne kuromo no odi ahene di hema saa hema fo ni bia oye ohene esa yo hema mami nanim nyampa kofi aware odon kwani obehu kofi TikTok de ene Snapchat wozi kofi ne yiri anyum bi no mo bo no be de ho ko tinga ka mo video kofi to aboza de yiri different obetwa ne sing ne dunze kofi skin aja say social media no so de na kofi am odo aye da nkofo bebere he kofi so e de asua se de odo de a eno nkofo be keka ho nsem bia kofi adoma ye ka ne wase ono ena Lumba Junior ni frani Lumba Junior na ni omuka se tumbo aye na ni a akana ni fra kofi ena board da huro sire sika kan ye wo ho e de akora etu kwan ko India se ngongo ye tumbo na mana fofi anto ata ode na mu na ba ye no kofi we na meka no wasem ni nipa ekọ ha mu a oprese obo na bere bi so ababa bi so yare ma kofi fa so de ne kwa yare sabe ono so ne sentima nka ne nkwa kofi no ohunu se ohaw bi ato a oso mu na wape ba bi de wagina efa afa amfa ene ye waye na afa mu de sa kofi na ebe bosumi baako ene na wotweme yensa ntem ni na yenya ye hempon doma hene nana osi ade yo agema badu nana se wodi na fashe obetena ba nwane so no 25 good years nti oma suma hene according to kofi obo ameboa oma suma hene obi aka se ni 2 IC oye 2 IC to doma hene one ne koba suma hene efre kofi adoma ede to nanim se ohempon edi na fashe no na kofi mbedima be cover de amaye na kofi se ane but me John adwuma bi a eye Koku Otin group of company no me so me John obi ntia me consult o mo di kofi so de to na adwuma yefo animu a chese asem no to fa bom nyina ne se ye ma ne kwan sika asem no kra na nkoyie bo mo kan no se da bi me kurom me fridoma me fribuno ntia o se me boa na buno edi no pagya na yetimi ko ekoye ne mba ne se enti no na ohwese do ma ahene ne mu be yedu ekoba se kofi jeto ne so embanifo ekechechi ma se kofi yale mpo ba na osu osim no okọ ofre ni nua Magraham nso fira burochire beduru ye yenye ya abunufo yenko pagya ye kuro nanim Magraham so aba otu ne ka kofi aturu ne ka omokọ kofi fofi antota kofi akoduru do ma ahene program yase a wakope ba bia da kama se de suma ahene de ne hye obi nsa no kofi akope ba bia da kofi koda de asem na asi no anse ya tese obi atutu agu kofi ani eyampa eyefe news ya didi agura na yenti kofi nka ekoda sore ya enora kofi abase wankasa na so de mankoma wodi na pakan kofa na ontimi mfa nche ne krada onim ne yebesie listen to kofi words no very careful wasi mi nim ne yebesi so I just want to voice out na ne yebesi bi asia I'm okay then I'm good to go ye na ye wakoma pa wo good faith no ye ka che kofi se ye nwehye ne sa enti kofi onyan ma bibia emfa ho enti kofi nyan ma bibia enka enti no kofi akasa ye be kɔ ne akotie ne kofi kan na ye tie wia afi ne wo ho no ye de abere manfo nya ye nkɔ ne nkotie ne kofi kan ne mra sisi kofi adoma bedi ngomo wa wo fi ya wantuma hebi ne ye kɔ na MC a mo mfa nto so na ye nkotie ne kofi kan na afi ye nkonko ye ne mu pa nkoma kofi ne ye bobo na wotwi mu no obi wo fie bi ene pakoro anti bi ene ne yekeka ho sa nti yekokogote afiri kofi nchen na kofi na aba betu na numutu a afi nkomo bebere di akire after kofi kasa aye no ne ho kani so antima antenase o ma ne kunu kasa de ne satoto na tiko kama kofi so kasa nyina no na tiko hyehye no se enti no o kasa si ya na ne ho kani ma mema kwa bananefo betam ne kunu fidi ebedwa na ase ede ne ko sie se miura ko pebe bida na femi amenko ewi ana yire so be kasa ebebe ne yire ne oba be ma bia o ware a wo be pesa ba ne bi
ana aso say suman no da na di ni attitude na course on sem fata o warefo eno so se kwa kodi ho nkomo na yakon MCR mo nya ntem na me mpede de bia na aferi ne ma atumi akotote e de amaye ntino yewie betie wo no ne de yewie a afi obi e friend nipa ba ko bi se friend no Hini David on so wa buruchi mem de no nso kan ye go computer so de mra ye ba sesi ana afi ne ho no ye de abro ye nkom na sesi oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magye di wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na se 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarmenti akwenti wa ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wa ko Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more how much show for ISO 055 555 00 00448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Akoya nimpa just neno asem no eja dem din asem di are ho asem na asefimo okubu achi akra se me kwa aduma aba na me wura fie back na ya tutu agumani ana card menya ngwanhia dade awo memfe ade mamusu obi mpare MC afọ mo amena muni kan fa covid ye nto so na watwi enkomo covid batu dwa no mo mfa nto so na afa ye nyina no ye ntie bi na ne wo fie ono so ntimi nko social media na se ensem bi sa no ya na onya bintie no ontie na ewia ye nyina keken adwena bom ni ahwe se sa na wo se ko komo ne sa na tie se na komo ne mu datie na afa ye nyina tima ba wura na niema
akotote brofo no me ne mo kasa ka kire mo say da biam se nuru yesu enisa mo makofi adoma wajimi nuru ne so mumfa kofi adoma nto so we no wajimi nuru ne so mumfa kofi adoma nto so kofi adoma de no mumfa nto so mu wi amde ne wife aba ansa na mde we yatwa to na afi yatimi akoyenim mu wi ne kofi kasa ye no nzo ono na asem ne fa no kofi the first time issue ne to no aba be kasa no na se kwaku enamre condition ne yes wajimi wajimi kofi adoma wajimi fo munyini ntonche ya come research na mumfa kofi de ne mra mehia kofi na mumfa kofi de ne mra me na afi oze kofi na ozo oto nanum tu na ya kokwa we mu ye omo motete nchen a omo dodo ho no a ka bi aduma no ya aburu so ana bo ame na afi ene ya manko na Ghana fo na hiti obi epebi ati because kofi kasa nyina no wosu bra kofi kasa nyina na esu ene na mu ade se asefem o se bra me kasa matiko nyina hyehyeme matiko ya pensi nko abra bo pa abra de hu ya mabo osuru hu ya mabo na niema enkoto te mfama ye osuru hu ya mabo awe se mitimi sa dane me ho ko achi ho ko e bo ni yanko awe se mitimi chiche mi mu be na na afi anketi makon akoye nim den ubi anka na kuma antoni ya de beto su sesi ana afi yenyina yetimi etie bi na niema akotote di amaye eya asem pa if you had a be asem young conquer and confanto so na afi yengo yani yesi ni aba tenase na ne yere so tenase bet me ka monti we na wo hunu nyina ayaza ne yere na ne twepafo ti se lutre engine no jimisem na okeka na onim ne oka Muhammad break ran ne bo fu pa kramat no sa dia kofi aye no ene ya so no de odo abasa opese obo betuntimi prove nchire me se ni nipa keka na nye no kre na chese wo ani nye wo ya odi mani mo ye fom do ma hene me pese ufa criminals twa wo ho hia de se otumfo de ne pepepe eye futu do ma hene udo no ene se ne wan brasi ento ne do so do Ghana fom pesa. Every morning I wake up to this miracle sleeping sound, but mornings wearing always this music. We munkono montwene mra hemfie we mono me no we muntwa na su ne Ghana fo peno no munyi ni pe ni sawo enentia asofo ni nyambo mu a politicians so omfa mo nya hwi no omo se nipa ni bi adwene de da fom ne obeka kire ni bi obeje adi kofi su na wo su no eye crocodile tears. That's the truth. Oboa ashada no ye oboa wadi sika ya mani sika bebiri wanka no kre se angel fo ewon abrofo no me ne mo kasa ka kire mo se enisa mo makofi adoma nwamani tenase na ne yere so tenase bet me ka monti we na wo hunu nyina ayaza ne yere na ne twepafo ti se lutre engine no jimisem na okeka na onim ne oka Muhammad break ran ne bo fu pa kramat no sa dia kofi aye no ene ya okay kwasiana num asem na aba no sa man we wajimi onim nyanse wo mfira busuam adiki aka jem so yejimi mere pem ye beba na yaba be di ngo no no de aba no asem atu nu a owo ya omu wo ye bunu ni oye bunu ni o sebe tafrache se asante mpo susu se anadoma mpo hisu se oni asante wo problem nipa na ato no nye santini no aka se bi kura nyame na atua neka eye wo a wo hu nipa se de bible ka no na wanya amane na etimbe ka wi na yiri di hima na oba ahema mu oti akonya so ahemfo tumi ahodo atwa won ho ahia na utumi ba abonten be ka wi rekire na yeba be di hu nkomo yebe address ne said ya asem ne tie yese kokram amfelese besi hu ne so a yemfelese ya di asawa be shim tebeba won ye friend on hini David o te se Italy o se Germany o se UK won a ni sa na ko bibra ne nkwase asem nti no won he de nim nyanse ni bia sa no a okeka nkwase asem no yebebusa ne questions bebiri se Ghana sa bibi na mo friend interpol di aduma na mo de ye yeden ana interpol ne yedin keke da okeke etimi mfa kwabra ne bi metia no
ene nkomo we bi wo mpa yensa anko na ne am Wofa ase ano nso wo sunyan a na scammer fo nyina ayi no no mfɛ no godfather se wan father no yenko ne ono so entwetwe ne nkomo mo ano so ma me na ne ano watutu ntuma no mfa no de ne mra na afi yenten ne mra sisi a yo tutu ntuma no okay yenko mra Kofi Adoma so openu kwa tenten wasase so pa ohema no onja no na yira maye wan na true ba o se den tie anase oba no enye amanye bi because honhom odi oba ne ti no ompese oba be wale eti se etu otutu ekọ eba na Kofi Adoma so honhom na di echiri ka ma se so pese onyini che wasase so a ono oba no enjai na oba no tie akonye bia na apati ekunuma ohene ezo oba no ohema sai ohene onye ni paketwa tumi mienu ede kita no echi akonya no soso no ena apati be ma onfa bo ni ka ko wale Kofi anani Kofi she wasa na ye fa no okay edi Kofi Adoma sunsun wi ase be se chese oba no echi tafo no obi nyire no no nyire no edi Kofi Adoma so on twe no be wale oba na hwe movie no because kama kai me time enu ya research ako deep in the spiritual world because Kofi ensema to ni bebre okromu anomo enye we nko a we ni pepe penasem pa me penasem edi Kofi Adoma so betia one ohema no mu twetwa so si abedi o osofo ni twetwa mu ebe den eso hwe movie no ni twetwa mu cho hwe movie no se ne besi na ekranda ena me se hwe movie no se ne besi sima campaign aguri se ne chese se oyo akonya wo fie na be wale be ma kwa bisa na hu be ma so wale no ana se amane na mama bi so ye e ma be ma na ti a no aye na ofi abosom no ofi ahohom no abeti ase enya sa pa dia e kwan a mo di Kofi Adoma fa so no e wo Ghana ha no Kofi ahwe ni a onyi nche e da susu wiase onjai ohema no no abusia no enko busia mu fi ahohom no mo pekuru ma oba no na ya honhom pani be yire no no e na otale ho eti da bia no ye de otime fa baabi aba na kache we no enya se bia a mistake e honhom doing no no se we ni a wo de sa udididi ene yesa ni yesa woni ni wie se ba dey wo hwe video no a ono no baabi okogina ne mo ne direct ne so onko baabi a ade ne ball no njanka ono de nanka o ye safe baabi a no gina nanka o ye safe ana direction mo ba se kwa ho mo so no okogina ya na pew sofo coincident o wiase but amanya bi wo mo anya yese o twa mo namba amanya bi wo na se bo ene mi dru ha me hwe ni pete ha let me be say this could have been my funeral. Hold on, mama, na yankunko ya. Yeshemu ha. Enti yakasi kasem bebre ya ahwa na yentimi anya se de ese no. Enti mesre omi anya ne sa for de bo. Yes, kwasi aba akoso na nitika kraka na obekasa ya no. Ono na wodi ayifu anim a friend say scammer boys ni na na yeso omo panyini pa no na they say so asacha kama na kasa che ne ye beba bebusa question bi afa ho say so asem to obi a kwase ya bia na wo say oye ni interview na ene ye nuanom nsem twefo no obi a no mko business asem the name of trending no sa nsem twefo na agimi na nkomo no bi wo mu ye beba omo so ye no ma bedi nkomo na afi mu so ye host omo omo agimi so no ma bedi nkomo ye busa say nti we no kura no sebe o na Kofi nyanya amane no kama antimi na ani sa nkomo no na no antimi anchire Kofi say okay kama say oba no awan bibi say di na chintu anya na benya amane na nka asi na ne yehunu kama no kore na odi obi nya amane ye wi ana mo kai na obi aka ejimisema ye mpese besi ye wi a ye be brashe no na afi Kofi nso abetu na nmutu before say be Kofi ho no ye ne saman fo ekọ akodetu nkomo abasisi ye bape ye bo Kofi de na afi de ade nchira to aso na yakon akoye ne mu pa Dr. Mepacho bibia boko de nyame adomofa bibia boko bibia Dr. de na ekoso maso ye bibia ekoso boko pa ye di no na de ba bonten okay papa okay and I go ye de ba Cements Vital Herbal Mixture and capsules and I de ba bonten na ye ka Cements Herbal Mixture and the capsules are a draw a yi sisie mu
amamai wa osisi ye uye bia no ebeboa wa osisi ye uye bia odi ye cements vital herbal mixture and then capsules eduro no ye nom capsules no and mixture ni na abo and I say ye the mixture na nom capsules enti bomodin say baby a wo bia no obeko the nearest pharmaceutical shop and a herbal shop so open cements vital herbal mixture and then the capsules no na din de again Fimsi enemu yes offer what be again na ye ka again a eye nkran kasa je say unse say the otu agan a it's prostrate a enti am sa pepe into we be ma na wo hwe ye utie na numere a eye again osisi ye wo ya eye again se wo de bo ania na wo je eye again se won so kọ na se munya den wo ma na si ni trase a eye again nti be ma de ubi bia ya again gang ani no nti ye ka hwe wiase afana ni na wiase ni na se e ya gan na se ye wo ho wo obi wo osisi ye wo ye bia ye wo ma ye ma menom ni bi wo ho a so mo ko ejom no mo ko ton ade obewie o sorry na gise nipa be mienu ana amiensa so ni mo ansa wa sorry obu on so wo tena se the same thing ni sisi no mu ye ne ya na ofade ba ko ne se intin na nyankopon aye no the moment intin mu besi no bibia ni ho a the essence ni ye na ya ebetimi aye bi inti time bia no ezo ma wontin mu de da ho na wo mantin mu de da ho e ya gan cements vital herbal mixture and the capsules and e boa ma intin mu de da ho ba bia mo ja ese ko bia no sa nkwa sa particular part na intimi nya adwuma yi ba bia ese mo ja ko bia nkwa intimi nya adwuma yi oba obu ni nsa ote yawo severe menstrual pains and menstrual cramps koto cements vital herbal mixture and then the capsules me ba cho your numbers no egu TV no so but what we tell radio 0240 61 61 60 61 0240 61 60 61 0205 57 35 55 0205 57 35 55 me ba cho Ghana ha ba bia wo bia obenya gan ato anaso say o de o pa for your numbers no na ntwemu aburu ye de yesu ye mfama ba bia wo Ghana ha bia wo fra ye be kire ba bia benya agan ni bi atimi ato o yo ba oba bi wo ho a oni atenka sa atenka se ni ko fa issues bebre ba oba nim se oba bi ni kunu atena o ma wo ma be 5 and 6 but say oni ni kunu ni hia ma ne ho maida oh nze ya pa yes and until you can for a ama cements vital herbal mixture and in the capsules your body none about could be grand meeting was one do any feeling I'm so need feelings was me feelings so obeyment as a me vessel when you begin my soul nam sister onyanya obi obeka ko ba bia hodo over anywhere yare sao o ka ko de odo stesen we won tewe on teshe yare I want to watch it nti sa nipa no ohia gan ohia cements vital herbal mixture and then the capsules because cements vital herbal mixture and then the capsules no also for tetene ne anum dudo ni ade o sori anopa ne ma ne kwenkwen ma no aboni se trin nti sa time na sa atenkasem ni low libido no ne ni ho bebre ne ni ho bebre but ne no enam nioma bi ni nioma bi ntino low libido no adoso ni ma bebre na mom ni atenka and of ade ba ko eya pa ne se on uni atenka na wo partner na wo kunu badwin se bia wo chiti unze e bia mo sha ase na nye sa na na eti bara fe bedu ba bi na atenka na te kokra nti ode ne ho kan wa first now is sensitive to touch e bia onim ba bia ode ne ho kan ode ne nsa kan e be ma ne o ma ide afede e kan na da ho bo e kan da ho din nti wenyi agodi bia ba na sa you what I say nti bo mo ne so be nya agan because how dey we problem nya ma no nko me ma no so sa yo mama ni bi ho ma tenka na teko oba ne be ne den emfa atenka ne ni ho me pa to wo de ya agan wow be ma ni mu aye mre obu ho a ne de no otimi de ya adwuma no che oni premature ejaculation na mom no e ya adwuma na ano na ajo e ho no na agan ne be mu because your friend agan to to a e go straight ano den enkokwa enchiachia for what I say nti ho no na agan ne to you be ma
na so de ni mu amre wo de ye adwuma na abo sa sa ye memremre ne ade agi se oba no kora san som ene ade a e ba sa en fata na ni ha so ati ase na ni ha nti bobo ni so nsa be ka o de tambia ejina so bema de enka bema na nyina so agi se bia bra wo ba wu a wora ho ana yi aba fi nipa bi oben wo pa no e hono na bia wati ase bra ko dun so wa yi na se ana de ba kwa ye papa nom ne enuanom bema na nhye no so se wo ye bema bia e sa ahomati bia bema ne timi pegya se wo te ho na bia be 6 months ko 1 year dua na du hu so bema na pegya ne mu da problem aba me pa cho problem e ba unya agan agan na dwuma no se be yi ntini nim okay ofa on se ye bema no mema ye bema no uje timi so yi gina wo den ba dompe bia anim dompe bia ni bema ntini na ma na ye den de na ma no so ye den eye moja na efa ntini na ma na ye den nti abra bema be so we gina so bia ye ready for action wo se ntini na e wo moja ni twam kobasa moja no kobasa police for mo ye petrol no o ma te se bia mo be spie si be mo ye petrol sa ena agan no nti bomode so benya agan ne de eyiyi wuntini nim ema brokerages bia na se nyoma bia sisi wuntini mu bia no e clear ne de fi ho ema nti ye bema no suffer from premature ejaculation e ya agan Semens Vital Herbal Mixture and the capsules but uto we are free and am ne say eduro ne treat nyoma bebre na momu no se uto no wan free na bia isisi yare na ukonom no se de wa pa se de ade ne be so we agina so se enyi e be go akoye ha wan hwe yi a ukọ adwuma m na agina so e na se agina so san so ofa e bibia ne ho abaye be stop nti uto wi a dwuma a odi die ne se obema na ntimi nyina so afrɛ ne a kyerɛ se de obema ne kyerɛ se de obesi anom se obema no e na se de problems wom to the ensure crowd ye frɛ se o sisi na ye wo ya o de frɛ of sisi na kan be bi se na na sisi na the center of the body yare bi ya ya funu yare ya akoma yare ya but sisi yare bi ehu pa because osisi ya sisi ya na e back critical of untimi nante onzo of osisi timi ya utimi excruciating pains ana yawa no din wo osisi ubo so woda ho ayenye yi wotena se yenye yi ugina ho yenye yi nti nipa ba ko wo ye ho de okoto so asemalanko nipa nso nioma miensa ida so obetena se obeda ana obegina nti usisi no eya wo ya woda ho yenye yi wotena se yenye yi wo so yenye yi nti obeye de kope agan Semens Vital Herbal Mixture ne eni wakagina mu wo yo ba na wo hwe yen me pa chaw tie ukunu no de enti na nso ko aduma on mantama obosa yas oni eye meeting na den den aduma bie ni ho a ebo 9 pm eye meeting aduma bie ni ho onzo ukunu na nse wa study a se ebo Champions League ni wi a enumre ebo be 11 pm ana 11 pm e ko 12 am no gina fon so no ye ko ade ya Madrid for born ya money ye na se ke boni se ni e show mo kala Ancelotti no ye Madrid for coach ni class abre no wada Pep Guardiola Man City abre no wada but e tactics ade ba ko mema ho sa anye fere se ye be ma ye rere no na ye pattern se hu problem se when shia ye lumbia ye be kan do mfele o fere nti obo so de be siesie no obo tactics bi wo se o mo an ase da ye no lie bi ba ni na no e aza ba wa study abre bi a person no yire enya nhyiamu bi a no obo se na se dwonso de wo the moment a Johnson the bed over sorry so kwa Johnson ba o motive ne so kwa Johnson ba bit wo so be yes so start ya na Johnson na sa do e na so what steady pa wa ma mutie ne ma mo hwe we be ma what steady ya mo amota ne mada no so what steady ya ebre bia obo hu so ba be start ya na insuo man bia di kan ba no me show nkom say ni 3 minutes kra enche kra so we di kan bia wi sa nti eno no ye wusisi nim kokko no ne ade no bomani so obinya doctor ni mo oh yes unimu pa se me ye bema e na adwuma no so ne ye aha ti bomani so obinya agan ne de mis bema bia wa ye mre wo mpem obi a efe no Indomie man ye o mama ni bi o ha ofa okọ kakra bi a na wada okọ one round out ntimi nko bi bo se na ne hwenu tutu tete benz aka traffic mu ne hwenu ebetu ntutu sa obaye ni ten ango for pompem krom sa nti bomodin so obenya agan bomodin so obenya agan
So orgasm, a bani bema mbiti me reach orgasm better. Me pacho e agan. Semens Vita Herbal mixture and then the capsules. And then you me pacho be be a free bia. O hair free asante mampon a. O de Sewa Herbal obenya bi asante mampon. Sewa Herbal obenya bi. Me pacho ma mo techiman ene ne mpata mu nso no. Okọ Gifas Herbal a. Honso unsabi mo modian so etimi akabi. Accra ma mo Ashaman eye Equus Pharmacy. E wa Ashaman ye di bebre. Ako Equus Pharmacy wa Ashaman. Me pacho okọ Okaishi drug lane so abenya bi e Repass Ventures, Kingswalk Herbal, Tinatech Herbal ni na unsabe kabi. Koforudia eye Gabson Pharmacy. Wa wo Koforudia bia no ko Gabson Pharmacy. Okwa unsabe ka Semens Vita Herbal mixture and the capsules ni bi. Me pacho o baby ti set akwa e o was e bibidro fie and a Joy Herbal okwa onsa be momode etimi akabi. Me pacho o tepa e agenti pharmacy tepa e agenti pharmacy asumdie Herbal and a Jar Herbal and so e wo goso onsa be kabi o goso ahafu kenyase e honso e Jar Herbal ho na no on sab momodian etimi enso etimi akabi baby a wo Ghana ha bia wo de free numbers no 0240 616061 0240 61 61 now 0205 57 35 55 0205 57 35 55 Semens Vita Herbal mixture and the capsules. But my main cow say a Pimsan Company Limited. And it is Semens Vita Herbal mixture and the capsules. Ediaba. But modern say on Sabeka Gaini bi. Nama a fear and EG emrefi. So person rich orgasm a guy. So person a fear and EG befi a guy. Of a year catch yes, a happy home or a happy marriage is a happy couple. Our we be any won biano. Na just say our phone or many say any dear beba untimi more ba ni sikama wa bra untimi service ni debi omuchiri and now your ban so na so ukunu no magan no na so the ban so wo lowly be the watenka of ma one hia besusu ama one hia one hia ko be kwa bonten nti agan no utobia our girlfriend and to be my girlfriend because ono magan na e boosti libido no e manoma sase se pija so what you say nti bomoden so be nya agan oba ntobia on to be maniku be ma utobia to be my girlfriend to be my boyfriend na bibia enko kama e Semens Vita Herbal mixture and the capsules and the man de agan Semens for na oti won kan doctor we uja no a baby our time ni bibiri ama wa oti beba bisi wonim kase nim ne wo ye ndi wode ne saa wonzo we wode mawuram se enso nem de ache ne metene dawfro na ne ma akwa doctor Radi nshira se ne enso so oba na na ebedi djuma yesre Radi se obema se de nipa gum so no enko so sa na da bi arada motima ba ma ne ma akotoroti doctor se eya agane o agan be ma de opima kimisi na ye mo abaso ne enko ye nim ye kona Kofi Adoma asem de to enim na watwi ya fa na afenti ho ye de amam na ye de djumadie no asi enenso se de da ye no ye gotie mra sisi ya kwa ba sisi ye Abrana early day prayer auto it is well with my soul. At once na many asiata inisio. I started crying. My wife didn't understand why. But truly, I will say, for what I've seen in these months, for me to be alive, for me to be able to at least appreciate all family members who have gathered here with my right eye, I will say it is well with my soul. I hear a lot. I won't say I see, but I hear. I ask what is happening. What are people saying? Am I going to see again? I remember when we got to Dubai. The doctor was
analyzing the whole situation and said, we need to check something because we still don't understand why the left eye is shutting off. So what we can do probably is to check on the nerves that connects to the brain. Straight away, all I said was, oh Lord, I've helped the blind. I've used my platform. I've worked and served this nation. Will this be my end? I prayed in my head, and I know the Lord at the right time will answer this prayer. Let me start this way. Our gathering here, I remember when my wife told me that the family will be coming. I said, oh yes, my family also said after we're returning, they also want to visit. Then why don't we arrange so that they all come together? Then I said, yes, it is a family meeting, but let's invite some of the media houses to also broadcast whatever will happen, because though I am a property of the family, I'm equally somebody that people will want to know what is happening. I hear my wife talk to a lot of people on phone almost every day. There are some she will write when I'm asleep, and she will tell me, "We pray." No, she always want to say, "We pray." In fact, she narrates everything, and I see the love Ghanaians have for me. On this fateful day, I had a call from Doma Mahinkro. In fact, from Suma Mahini. I'm in family. First of all, let me apologize for not acknowledging all the chiefs present. Togbeo, Mamo, Rekuku Wezo. In fact, na me hwene nyina si metie me yare na call by say Doma Mahine shefa ni fish aduonu num no okay say yedi nkomo say me se meba na me se ampa o meba na so me ho mfa me kra eno akyi kra no aware bi be koso ofie ha enti anhwa bi amema me ma no momo apa me ankasa de so there be bomodin na bra. So I remember say I passed the phone on to my wife, and on the mirror kasaya na they say, oh obeba what dey in fie e ho ne region e ho no fi enti e hedan ya obebo no homodin na waba enti menim panimfo ayewo adwumam angel edi nkomo omo kire se ye betumi aye we ni na ama na me kire se da bi Doma eye bono na me free enti ye kasi kasem bebre a anhwa na ye ntumi anye se de ese ye no enti mesre omo anya ne sa afode bo omo si o de kakra at least niema mo de beko de betwitwa ye ho ene ye ka ho asem ena me de to mpanimfo anim eno kra no omo si o da bi na nase ne budget enrusa na me sane mpanimfo akasa no mo si o eye de ombenya aba no monko na monkonkoye ene ye si ye koduru wa najo ye due na me hwene nyina asisi red drug store ba ko a e wodoma to nro se be ya ade kia no pa metimi aye adwuma nyame adom ade kia na me hwene no mu na ho papa enso me sim ekwa bempredua ase eye doma ahemfie animu meko na me frɛ nana suma hene sɛ maba bedu wama obi abɛhyia yɛn de akoda ba bi a yɛbɛda ade akye
in fact enyumre no kra me friend is amamre be cause ye pese ekotwa but mwaye na amantem e ba na enam de we na me ho ye me adura na manom ntina mafamu ada ene o kire se mone sana hene enkokasa ono ena doma ama hene tu ne se onima mamre ni ye ana abakosem nti obetumi akasa tie hyase ye morning show every doma eguso aye no a ena ye jemu ma studio one kind if you say na eyi asentre se doma ama hene ankasa eba ahemfi no emu ankasa no wabedi dwuma bi wo ho enti ye twa so ho ena memrantie ebi na wo hai Gabi Ernest ene team aye koye omututu machines no se omode kosisi wo inside ho ti abra omututu no memete ho twen se ometutu akọ inside ho na makoka ho na afi yaye mi wo hwa na obi ba na obefrem se ba kofi aha afi na amamre kese pa na ba be koso na amamre no ene se esese yeso eja a eye adua na eja no na ha ne de omrante na tutu machines no but se wantwa a emma ne nyefe na me si okay ti wa me wo Osmo pocket 3 ewo ho ena me yiye ena me sha se mi twa enti ba bia me gina no ena nipa ne sa ka che me se da bi di obeya mamre na ankasa no bebie ne car ne pono no wasoja no enti kogina ne sei ho ena obenya ne yiye manwa nyina ba bia na me tina na me kogina ho me de me gusu a me twa abrafo yi wo ho afahye ye koda ye twa a omotutuo ma ebigu ye tirimu na omoto me gina ho me ye sima ba konkomie no de me hu ya ne se itu atuma mawunu hwe bi o masum nyina mente hwe afi mani mu promoja si many fra enti mimni ye kuri ye koye eni ye demetna kamu na me sio mu fancio mu tawo mu mame na me de too many se mani mo hihye me asija na promoja na data wo ne kata mani ye de me call my hospital asem ne wa prepare but aka say busuya hia na ese me ba ma ne ye kire de asiye na ama me kire mu sei e ko do my hospital na yaw na no eden metiko emi ya na yaw na no eden enti omo sha ase wo me mpane e be ma pain na perform kakra eno omo se omo hwe mani no so ti omo hwe ye no na doctor for ne se ha enye kra enti omo frɛ Dr. Ofori edi amete ye no se o specialist wo enti omo frɛ no e bi o bi a omra ti doctor for ho no hya ase e de ensuo egu mani no so omo de panie atwe nsuo na omo se e frɛ no irrigation tomo ho mani no so a no mo makaza men kata mani me kata umbisa se me hu ne sen me se ayesa abo ogu so sa mo ho ya na fi Dr. Ofori bae ni de me call baby a hwe ni o hwe ye no si ne mpai a obo ne se etuduro no enwura mani no mu enko achi enkoka entin na ewo ho no efisa yani no efa bi wo ho na eho ka ha adwen ti no wa hya ase afi de o se ebi awura mani no so a ohore no a empie ebi nso awura mu kɔ na de wo ani mu no de obetumi de panie awowo eto na atwetwe na eya ti omo de aduro bi gusu ana mani na etititi na de panie no e de eyiyi oyiyi no se ade we de ese ye ntem ye koye scan
if he say on pese obedwen de ohu no I want to make a say doctor no bia me abom yutu o manim me ti ha nyina ohu se me ho po me yam hyehye me unsan kura nkan nhye sem bi se o ebe yi ana se bibi na o ka nsem se e bebu ma bam wan hwe kura na o se o me de me doctor no kra me hu na me ka ti sa bre no magra heb ne wo mo ana e wo ho so a o mo nyina dan mo ani ana o mo so me nsenum pisena me ya paaba ni ye hohoro ti ye hohoro kakra na afi de ai se ya no ko form kakra na menka ho ni nyina nkosi fi se ye beje bi wo ho ewie ye na ese ye ko brekum ekotwa scans wo ho ene ye ko ye ho de enso baaye e betru ye e bi sa doctor ne se ohwa de no besusu no se on de onya ya kumase anase enkran tentem ya e bi se camera na me di twa no abra ohwe se de camera na animu apaipai no no ohwe se na camera no kura me wo manimu no a osuro se ye ne ntema nka ebeboa sabre ni mu na meire nso afre bi se na pen na no edenti ye mama tramadol ne ye wo mi bi ne ye wo mi we nti meire frɛ se osra omontwe referral na yemfa me emra sabre na plane nya ho eden mi ankasa so na ma reata so in fact anese fo ne omo na ho nyina me ka che omo se o ya horo mani no so kakra mo mpa hwehweni wa mame mehye na still makwa akoye adwuma no fi se 25 years doma na me nso metumi aya at least nti mo mame ahwehweni wa but na transparent ena ba ko si o said wani na aye ko na aye we no asem we nso de ye mpese media fo ibeti wan hwa na yatamfo anyaye enti sadia obi ton ahwehweni wa bi tuntum bi wo achi ha nti yenko ho na yenkonkohwe ti ye ko ye ne ma me ba ko na me de hye na me si yo ene yenko ahemfie ho na me nkonkohwe se dru ho na se pane na ya wo me no pen wo fom kakra me hye ne hwehweni wa ye tuntumi de me katamani kuro obi enhu se makatamani metumi aye adwuma ne kakra efise na ma wiata so se afahye no meye mafamu de bia e de aboa me kodru ahemfie ho mantimi ansi fom miti pai me tika no sa na me se da bi yensan fa me nko hotel ho na me nko da kakra na bia de enche no a ya afahye na ankasa no metimi anya hwe no ya fra mabrako no nso ewo kumase a oba ti obetumi asomu na wa ye kakra na ahoden ba metumi abetoa so afi ade akyin ya mani nyina hohora kata ahomachi no pese anadwo ne de manampo ti si ya me ka say mi ti pai me mati ko twa me but me say me kasa ansana me nim die besi at least it me kasa ansana die besi sia at least ma kasa we say ewie ye ebisi o da pi powder kakede good ni ebisi da pi enya sa Meti bi me say, hey, Ghana for at least mo bi mfanya me na mia abuno for afei ebedru it fa kan ahoma chino fi se na afei mani no me ho hwe bi o ye ba sunyan ebedru sunyan meda passion for ase
calls to come my video more for a pilot no say e wo me say bi e hye na yema nenso situation ninti and I'm so Emma mobile more than the bedroom crying. You drunk crying na me nana I arrangements a doctor for abafie na doctor ba ko o hwe ani na no say o say mo ye den enti o de aduru bi ku so o say ema ba bia ekuru wo bia na obehu say e ho be ye kala o di gu so a o de ne machine hwe ya na o say ade we de ho hu no e be ya yempentem empe ba bi mfanko but anymany mu ya no o be ye de o betimi o ye de o betimi so near the draw every 5 minutes bia I shall say there 1 minute bia near the biaguso they call 5 after there na ya no eba form kakra by draw na jwa mitimi na eba sa je say me katamani a niema mi hu no nsem we no me kan je bi mitimi nkan nyina ebi wo ho a enye se the better abontin ewie say hospital bi wo feel the heat me atukam ye ko Sompa FM ye betu fie anwumra na bi sa nana say nana wati do ma hininka ye ho no Herbal ye ko si no so no ni dene Linda o ka chere me say wabona na amane nana say ya fashion pe meteninka enye sesika bi na me refi no but me say at least and then me drew her me hwe ni pete her let me be say this could have been my funeral if you say na say ya na me say yes etu okro ya bobi ewo ngwa ho why ya amani panel we ya na me say eh nyame dome nana no nso ejina machi if you say na nyina mu eko wie ye na etwa se ye kwa amanane na fe Banja mi se mapeja miti ya resoro misi mitrasi ya tuwa huwa mihwensi ya na mojao Okay. Them I did some much them. I will see them. In your coffee, I do my condition as they say, woman. Yeah, and no one, young Kofu, Krumoni sympathy, or Musunya, interviewer, or Mutimu Pono Mususi, or Monum Casanum Kekana, or Babu Uniano, Ahmodeo or Hokaka. But, yes, sir. Koku, I chatted for the last year, I'm saying, Casa, the day co weekendy. Now, a program say I need do baby say, now, they are one coffee, than no day. Okotosa no maybe see, you are so catches on solid fears. Gogon say, we are saying, and the absence in Rimono. Minim. Yenyini na nso kwan bi so no ye de ho bom panifo mi je beka sa brabom no yenyini kakra de ani atofom ahwe no ma bi kakra because me kai say eme bi atwam no na de ye hu ni nei na eni wo sa ese bibi di social media TikTok do bi ape ti do bi ape
and no quarters waka. Na san ko wie nso se asam na wo kan se nyansa asam kura no na yese frɛ baby de trending. Okay. Nyansa asam pa wo kan eno won trend ne da. Ti said wo ya ade a emfata ene nega na yedi akire. Na kaka metima hwɛ me nwan Kofi Adma woni na me hwɛ the situation na wawu agye obi a moja enium. Yeah. Edu me bia panifo sa na mmea akra no onkaye. Ti asema enwa yi kan nanka mente ye no nanka me bebusa sese nkanye tape na se we na ye boya ka me busa se kromo no okoye no ono ana de ne pekwa because am trofo bi ho no mo a enye obi a na frɛ no ono ate bibi se no ko sete ne mfidie ba odi e utie ne nkasa mu a enye ne ye kasa na no ye wo ka ene ya te ho bi a ye kasa na chese kwa okoye no eye full package na ye kacha nse wo mra na kwaku edu mebi hon mu a ye besrew o ka kasa bi sabi kwaku ya tititi wa ye kwa ye ni bi obi beye wadwuma na sese bi onyamane a ugya wadwuma ni nyina ana wa nya akra na minim sa fashion no se bia na nantimi nsole dwom na emom ye two delegate bi because nipa no asem bia no oka wasem mia mikrom ena akoba ni sei nti bible asem ko wasem ko medium anyeme na normal say ba ene bi mu si hu kwakutwe eke kansam edume bia nipa nhua nyansa kaka wakasam nipa nim se wakota soro ena wote soro ena sabi amango na bere na obi na di ne kosi wo bato no udi no wotete buru no ebo ye fom be di awiesi fom no because nipa na kwata bluchi eba ni say agana bia beka de sese woka ba don de obo kontin ko wo chia na obusa say ono de anyenye bia wo hu ne de kwa kwa odi pa bi wo so ko nkra bo nya accident wawu ye nya ne body ekoto ho etwa edi no momombe ekosie obi so she etu me busa sa ye nua no mo a mo si hu kwakutre say ye nua ne ho akire ne nti enne obi ne wasam kura na enne de wo pe ne wo ka because obi benya wa ne fe yade ti de obi apɛ ne obi aka me busa sa na wo de da wani munim kwa de wo wi ase nyame de hinta nipa ese san ka nipa hwia nyansa na nipa ye bre ho aso no na wo kasa wo nwu kasa wonim de da wani munti ya wo ya de bi atobo nipa bi wi akota blochire wo enwa David so free as agwai me mpa na sam da no matter what nyame nwa no nyame bi nyama danfo ba ne nsen kan ye bi ne no ma bi a wo ka nyansa bi ani enso no followers adewe metie ono ne de no mi hu se oba bi ebe kan bi e support no do hini David ya so wan but kwa ku mi busa asem bi se so bi ku afuom na wo so wo ku nwansane okay ana wo ku mabom na opumatuo na etuo ne chia na obi a wona fome kobo na sa nipa na ye china na ana ye gya no ya pese mi hunu no mi busa manfo o ye che obi pomatuo ye ni wan sheda wo na de bo no ye be obi pomatuo na etuo mbebi onko de kwa wan sheda wo ba atrista ko akobo obi a sa nipa na ye china na se ti sa nipa ye o ye sa de we o wan up to no ye hu nipa kolo nti uti kurom ha abasha kamo se da kan wo mo te abrochie to man ye no sa na aba because akotra ho kwaku na o kan tepo asem sa no ma no ye o ba bi entepo ne fa okay so obi te abrochie because obi on freedom Ghana akwe so obi on freedom na ntesa abrochie to betima tra ho akeka de ese woka okay ade a mi nwa kofi on wani wo ye ya efa ba bi me blame ne kakra eye no ma mienu edumre bi obi ho atwa ne hwede mi ayekro hwe edumre bi a body no ana ye so no na makasa asem wo dem aben me se ekasa kire ye yeah anu dingomo hwe ekasa kire pa o ipa nhwe sa de we entra ma sofo be me sha nkomo ansa edumre bi a wa body ne kasa kire
ohun se oso mo friend no waso ko be ma ne nkura na ba no ne ho fa no onye okay eto aso be de o eno me di ko si ne yire so ena ne yire se o me ma na ba because ne yire so anwa adwembone because ni se sebe ni kurom ana BBC jode ne kurom e be kasa ba du mre bia ya ye hwe no ma biye kwa ku me di ma sem ba wie no de to so me sam bia mu menwa ne kakra ne se wakoye adwuma wanya asan ani nya de ayedidi agoro enne wo bia tutuo wotutuo na begu wani ma moja efi wani so ba kwagu bra won kran oti ko made na wo yesai yempe ahwehwenu amaw na to aso ede na wo yema nipa ma na ye ofe wa nkoso entwa ede bebiem o matamfo benya ebenya wo mo atamfo be ne benya wo bi oh de minwan me blame ni pa because I didn't see no entempa na ne because oda ko mo ma de eche e kwa bi so ani nya de bia sebe ani ti se kosua frigu abosem a wontimi ti se biem da sa na ani tie enti die na atamfo bi benya e de ade a wa kwa se bi ni wa danse atwa ho adanse wo pem so bia wo bia me hirawo abrantie ye ofrigu ko ma e won se kan odi kotokwachi mo mi re no ma bia obi ntan obi o ba na kura ne yeka edumre bia ye wadwuma mu yi ye ba dwuma nche na ye papa katechew etoye bezo first and in penifo omu yiye man ye yiye kesi ye no asokoro mampo enso no oji akatua bezo first and ku no dabi nanso wanyi nani ama abusua anyi nani ama ye ne a woni ye ba ye o hye ni monyam te dumre bia ye bi ma ne ye fe abrantie odi kotokwachi ye won sika ma ne wuye anye bia kra no ayekasa da ho se de yatense opemso se ewuo no se bi otime dine nkwanko obaje ama na ba wiase nanso ne manti obahwe nkola no enye fe arechecha ba fie ede ne ne yehu kofi kagu emre ni nti nipa mfanhwa nyansa wo sa asem ni enkoya nim na eyem se de ogina ho no wonhwe ye ene wanhwe ase medase kola te ulade nyankopon hira onipa ogina ho no wonhwe ye ena wanhwe ase asem wi no ki obi kan enso bere no atiaye e asem sebe wa fa kwa adwene hunu ne esese wo ye na mo ye fa two course pe na afi ye ni no asi ebere no atiaye edu so betima bo awura mu na afi yakon akoye nim ena ye bere no atiaye nti bo wura mfo ade nkyere bla kofi adom abekasa emo ani so abekasa wo akire ye bo ni nyina akire mu nti ufa na ne wo so che hello daddy yes sir we didn't daddy we dey I am nyina akafra na bia no I fix say no matter what eni di efenya do etika we tu won kwa na eto jage we pia na Rush hospital ekopa wo nkwa ko bere nkwa na jage aka edo ko yesa di ya yede enti won ka fra tunu di but won ka fra that's it correct hello yes sir Pastor, good evening sir Pastor, madam wasipa ni program wa yi Siremo said a bokano ne mo kasapa moya tie inyampa yefo bi tisemo wa mo tima gana ne manka ni seche ni ma be kotura mai wa on yesi ye kafe dimra dim but na nyade ne da mechanical and wa nyade up to now nke so wetu wana mo on ye ka se sikani mra ndino anya hem from mra ndino wa gana but biasu ni wo so sinema Obia semrasi atena ya je ne masenka samri riwesi ngasa political hello obani mpa majo oni abuge space ni yankwe papa ya ubo no weta o so ko te frebu kendi panyi peche esen dem Papa, ana obane wo no. Ko fi adoma plan work. Where? Abo kra do fi. Na ebia utubo na akobon na nemubu a.
timi ko ha abo se no abo bi ba mi fie ma sha se me to abo no mo ba be se it is saying abo then nipa wa ba program ate what do you there and then me say ya plan wait okay yanko no bi mla bi ntentem hello yes madam hello yes madam the same back program is kwata o waso yanko nko ya nim hello o waso na njonga you say the map ya na make o ka yanko hello 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 yes madam me pancho majwe yeah cool pancho me friendship le ku koko wani mni yanko me pancho mai no to wa ya de pa nya mi sa wakasa pa nti ebra ko fiat my man yako isire nya me se bibia ba ye kama nya me shira ye man ko se ye man kafra yako de ye yako akiri onyanwi hello 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 yes sir good evening good evening hello good evening good evening Pacho ye mfuro time no ko nipa wo so mo mpacho ba hello good evening kuko wanim hello no yes sir udini bebe akasa free yemfo musi engofo wo so mbeso mo ba ebi so alock line no birthday happy birthday to Gladys mame nyako from Mamponten Gladys mame nyako mame erade nyako ponhia no onye okase onimonyamfo bi ene ne ya aduma wa hanase ya show ma no omo a woda nya woda enkotin sika bebremlo na yenkonko wanim erade onhira wo pa eneso medase me aminu ya mame wo fa asefo bebo machiri don kezi a ofia sanso na Priscilla enso beja me mame yefe nyame onhira mo se ne mo sada de motuma behwe maduma nyame onhira mo pa Kwantabisa Isaac ye chief producer sanso na kokose chief fletcher ebo na chi dom madumadi no ekotote de maye pa omienu ka bom dia na seja dem Dominion Worship Center ekronum nuem no mo Dr. Alex Kwamna Jemfi papa we nyame ni pa se word ne pa obetena se na ode na futu no ba na ofa yensenche ne bebre de manti yesoli nyame ni pa na eba de patro jemre na ene ni ehyiamu na ene ma nkotote mfa nye fidie ni mfiri akozi se so fo panyine nso ebeba bedi ne dwuma no na abo nso woni pa de bro makraw bye bye